LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ala ala'ihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وسلك مسلكه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، ويرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انجرني الله تبارك وتعالى كنكو الله جل وعلا taguɗo en o waɗi en ɓi adam, kanko allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo en o waɗi en julɓe, kanko allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo en o waɗi en e ɗeɗo moften elaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kanko allahu jalla wa ala taguɗo en o waɗi en ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko jokkuɓe oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam. en jarnimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e dow oɗo nema mo tawi ko kanko ɓuri teddude, ko kanko ɓuri mawnude e dendagal nemaji ko allahu tabaraka wa ta'ala neminta ɓiɗɗo adama ka aduna ɗo. en jarnimo kanko tabaraka wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko luttuɗiɗi o waɗani en. nemaji jomi meɗen ɗin jalla wa ala e dow meɗen ɗi mawni. nemaji makko ɗin kanko allahu tabaraka wa ta'ala e dow meɗen hiɗi ɗuuɗi. nemaji makko kanko allahu azza wa jalla ɗi o waɗani en ɗin anda ittiri majji, andano ɗi foti siwana kanko allahu jalla wa ala wahdah. oɗum o wi wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. allahu tabaraka wa ta'ala o wi en wonde o okki en o waɗani en kala ko tawata gurdam meɗen ɗan no landi, kala ko tawata wonkiji meɗen ɗin no landi e wawata wonde ɓaawo muɗum. kanko allahu o wi wonde si tawi hawri enen ɓeɗo jiyaɓe makko en jogodiri, en jonnidiri haqqille fi en wawu andure nemaji makko ɗin kanko allahu tabaraka wa ta'ala no ɗi foti, e wawata andude ɗum. ko waɗi hiɗi mawni hiɗi tiiɗi. eɗen jarnamo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e dow ɗi. ko waɗi kanko tabaraka wa ta'ala no waɗɗi e dow meɗen yen jarnumo, jarnugol mo ngol kadi wona e sabu
ha kanko Allahu jalla wa ala o tabintina ɗiɗo nemaji e dow meɗen no karmokoɓe ɓen ɓe makiri noon fa bishukri tazdadu ni'am wa bishukri tadumu ni'am ɓe maki kamɓe karmokoɓɓe wonde si Allahu tabaraka wa ta'ala neminima nema hiɗa faalayo on ɗon nema o ɓeydo haray ko ya ɗettu on ɗon nema yetti hamumo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala jarniramo on nema siɗa faalayo kañum ɗin ɗon nemaji ɗi duumo wona ya yeddirmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nema ko o waɗanmako oɗo waɗi si o wi wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid Allahu azza wa jalla o wi ande dey tuma nde joomi moɗon o andini o ɓangini wonde si tawi hawri on jarni nemaji makko ɗin kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓeydanayo o wi si tawi le hawri on ɗeftiɗin nemaji ɗi kanko Allahu o nemini on o yeddirimo ɗin haray ande lette makko ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko lette ɗe tawata ko lette sattuɗe ko lette tiiɗuɗe aray eɗen udditira ndeɗo yewtere meɗen jarnugol mo kanko Allahu jalla wa ala e dow dendanigal nema ko o waɗani en mi seedike wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewalngal sina Allahu tabaraka wa ta'ala gooto mi seedike wona noon wondema nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam koɓe jiyaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala en torki Allahu tabaraka wa ta'ala yo ittu e yurmede makko nden e moƴƴere makko nden e ɓural makko ngal kanko Allahu jalla wa ala o ɓeyda mantore makko nden e dow nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ɓeyda kisal makko ngal e dow maɓɓe e dow dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko o gomɗinɗo e kala neɗɗanke artuɗo jokkingol ɗo laawol maɓɓe ha ñalande dargal aray si ɗum feƴƴi ko onon yo siɓɓe julɓe e hewrike on nduɗo hiwrandu islam salminago islam salminago iman salminago ngo julɗo kala julɗo hani hiwrade siɗɗo makko julɗo salminago ngo Allahu suɓi o mawnini kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o teddini ɗum ha o waɗi ɗum yo julɓe ɓen salmodirir ɗum ka aduna ɗo o waɗi ɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala salminago yimɓe aljannaji ɓen si ɓe natoyi ka aljanna kanko Allahu o waɗi ɗum salminago ngo o salmintaɓe kamɓe yimɓe aljanna ɓen o waɗi ɗum kadalika salminago ngo malaikaɓe ɓen tigi salminta kañum yimɓe aljanna ɓen joni meɗen tabaraka wa ta'ala ano ardi noon ka hadise abi hurairata radiyallahu anhu wonɗo ka sahihul bukhari nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde nde joomi meɗen tabaraka wa ta'ala taguno adama alayhi salatu wassalam kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yamirnoɓe kamɓe adama yoɓe seeno ɗon ɓe tawa dental malaikaɓe ɓe salmina ɓen ɗon malaikaɓe kamɓe adama alayhi salatu wassalam ɓe immi ɓe seeni ɓe tawi dental ɓen ɗon malaikaɓe ɓe makani ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah malaikaɓe rutti ɓe maki wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi adama alayhi salam ngoɗo salminago ngo salmodirirɗa an e ɓeɗo malaikaɓe ko ɗum ɗo woni salminago ngo mi waɗi ngon hakkude geɗal ɓe maɗa ɓe ana mum ko ɗum ɗon woni salminago ngo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala shar'inani en yen salmodirir ɗum ka gurdam meɗen aduna Allahu jalla wa ala mawnini ngo salminago o waɗi gomɗinɓe ɓen si fottoyi e makko kanko tabaraka wa ta'ala kamɓe gomɗinɓe ɓen ko ngoɓe salmodirirta joomi me wi wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam o wi hiwrandu ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe
ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe yimɓe aljanna ñande ɓe hawroyi e joomi maɓɓe tabaraka wa taala ko ngoɗo salminago woni ko ɓe mbugodirta o wi wa tahiyatuhum fiha salam iwrandu maɓɓe ndun ka nder aljanna ko wonoyta ko bugodirgol ngol ɗo konngol kisal o ɓanginani en wonde malaikaɓe ɓen e hoore muɗum ko ɗum ɓe salminiroyta yimɓe aljannaji ɓen si ɓe tolnudeɓe ɓe sannudeɓe ka nder aljanna allahu wi walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ddar allahu wi malaikaɓe natiranoya e ɓeɗo yimɓe aljanna dambuɗe ɗen ɗe dendagal majje hara malaikaɓe ɓen no sanna ɓeɗo jiyaɓe allahu laaɓuɓe malaikaɓe ɓen no tolna ɓeɗo jiyaɓe allahu moƴƴuɓe kañum malaikaɓe ɓen no werna ɓeɗo jiyaɓe allahu tabaraka wa taala waliyaɓe makko kamɓe malaikaɓe ɓe makanaɓe salamun aleykum onon kisal woni e dow moɗon ka wonɗon ɗo on tampata ka wonɗon ɗo on soñjotako ka wonɗon ɗo on anata ka wonɗon ɗo on mapotako ka wonɗon ɗo ko on laamotoɓe laamu ngu tawata on follotako e muɗum nemaji ɗin kadi ko duumotoɗi ɓeydotoɗi e dow moɗon pooma ɓeynaɓe salamun aleykum kisal woni e dow moɗon bima sabartum sabu ko muññinoɗon kon ka gurdan aduna yi'uɗon piiji ɗi tawata ko ɗi pellet allahu tabaraka wa taala o yamiri yo waɗu wakkiliɗo ñoƴƴuɗo wonkiji moɗon ɗi wawuɗo wadde ƴiwɗon kadi piiji ɗi kanko allahu jalla wa ala o harmini e dow moɗon tawi wonkiji moɗon ɗin no piddano ɗum kono mawninɗon mo kanko allahu azza wa jalla huluɗon mo kanko allahu tabaraka wa taala ñoƴƴuɗo wonkiji moɗon ɗi woɗɗittiɗon ɗin piiji harmuɗi ko waɗa noon koddoriyeji ɗi kanko allahu jalla wa ala o liɓata e dow moɗon foti ko nawnaje ma ko ɓillare e ko nandi sifa ɗin ɗon piiji muññoɗon jaɓon ko koddori e joomi moɗon tabaraka wa taala malaikaɓe wiya ko ɗum ɗo woni sabu ha natuɗon e ɗan ɗon gurdan ɗan tawata ko gurdan aljanna ɓe wiya ɓe fa ni'ma uqba ddar joomi meɗen tabaraka wa taala tigi ko ɗum ɗon o salminiroyta ɓeɗo yimɓe aljanna ko salamun qawlan min rabbir rahim ay konngol kisal e hoore ɓeɗo yimɓe aljanna ɗum ko konngol iwrugol e makko kanko allahu tabaraka wa taala are ngoɗo salminago teddugo salminago mawgo mi salmini on ngoɗo salminago haɗay si ɗum feƴƴi inchallahu jalla wa ala e karmokoɓe meɗen ɓen ɓe waɗani e muqaddima maɓɓe on ɓe maaki e muqaddima on piiji ɗi tawata ko piiji ɗuɗuɗi haray miɗo wi'a allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadhunnun haray en jooɗiɗo takko mon ɗo on ma ana illa tuwaylibu ilmin saghir yonali si wona ko mi ɗaɓɓowo gandal mo tawata kadi ko taaliba on to so kunni wonkun ɗaɓɓude ngal ɗo gandal ara eɗen tori allahu tabaraka wa taala ko ɓe jantiɗo hiɗe wiya ɗum ɗon no wona yela yo allahu tabaraka wa taala waɗu en en fof meɗen karmokoɓe ɓe tawata ko noddanayɓe kaɗo diina makko noddanayɓe oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawa ɓe wowlata siwana konngol allah e konngol nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe firira ɗum ɗo no ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe famirino haray si ɗum feƴƴi yewtere meɗen nden e oɗo kikkiɗe tedduɗo inchallahu jalla wa ala ɗum ko yiilotoɗum e toɓɓere no wiye rihlatul insani bi mana setew oɗo neɗɗanke setew oɗo ɓandinke setew oɗo adamayankejo ko waɗi noon neɗɗo kala neɗɗo eɗen andani hoore meɗen ko hay goto e meɗen sikkitaki ko tawata yimɓe ɗiɗo e meɗen lurra wonde enen ɓeɗo wonɓe e ɗanɗo gurdan aduna wona ɗo wonnoɗen
ko en arɓe ɗo ko wana noon enen ɓeeɗo wonɓe e ɗan ɗo gurdan aduna wana ɗo lutteten ko en lumbayɓe kadi yaha e gurdan goo ɗan gurdan kadi ɗan yaaten e muɗum ɗon woni alhayatul barzakhiya wana ɗon kadi woni hattirde meɗen ɗen ko en lumboyayɓe ɗo yehoyen ka alhayatul ukhrawiya sen hewtoyi e ɗan ɗo gurdal laharayankojan haray ko gotel e piiji ɗiɗi won ɗon ko imma daru naimin ay ida amilta bima yurdi l ilah fa in khalafta fannaru ko imma wonanama galle ɗe tawata ko galle hebbinade nema woni oɗo aljanna si tawi a golli ko weltinta kon allahu tabaraka wa taala tawa ko ɗaɓɓuɗa koyo kanko allahu azza wa jalla o welto si tawi le hawri a lundike ɗum ɗon a golli ko tikkintamo kanko allahu jalla wa ala haray andu ko gollanɗa ko ɗen galle ɗe tawata ko galle yiide haray noon nguɗo setew ngu tawata goto kala e meɗen no e muɗum haray ko fi nguɗo woni ko joɗɗini en hande e oɗo kikiɗe tedduɗo e ndeɗo juulirde nde tawata ko jiyande e cuuɗi allahu tabaraka wa taala e hoore ndiɗo leydi makko si tawi hawri innama oɗo rihlatul insani bi maana ko wiyete kon setew oɗo ɓandinke oɗo neɗɗanke no hanani goto kala e meɗen kaw andintine ɗum ɗo no hanani goto kala e meɗen ka o miijito ɗum ɗo no hanani goto kala e meɗen ka o tasko ɗum ɗo hattirde taskagol fi honɗum fi en andu ko ha honto hanuɗen mawninde joomi meɗen tabaraka wa taala fi honɗum yen andu ko ha honto bi maana hanuɗen jogitade ɗan ɗo gurdan aduna fi honɗum fi yen andu ko ha honto woni ko hanuɗe yanganade ɗan ɗo gurdan ɗan tawata ko gurdan laakhara yanko janɗan ɗan rutteteɗen e muɗum ɗam aray oɗo ɓiɗɗo adam wono jantorde noon goto kala e meɗen no hani landade hoore muɗum kanko neɗɗo o wiya ko honto mi wonno ko attimi arde e ɗan ɗo gurdan aduna ɓaawo mi ari e ɗan ɗo gurdan aduna kadi ko honto mi fokkiti oɗo neɗɗo no hani landade hoore makko ɗeɗo lande haray ko yowodiri e fiyake ko wiyete rihlatul insani bi maana setew oɗo ɓiɗɗo adama ɗum no fuɗɗanimo kanko oɗo neɗɗanke wasegol waɗi noon arande fiyake meɗen on fuu goto kala e men no andi ko wasegol si tawi hawri neɗɗo kala neɗɗo miijitike alhaali makko o taway feƴƴi zamanuji ɗi tawata ko ɗuuɗuɗi zamanuji ɗi tawata ko heewɗi hari fewndo on tuma fi maɗa alaka wowlede fewndo on tuma hari a wonali hay e hunde wona joomi meɗen tabaraka wa taala o ɓanginiran en noon ka qur'anare makko teddune o wi hal ata ala l insani hinum min addahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira allahu azza wa jalla o wi hal ata ala l insani tawsi ari oɗo neɗɗanke oɗo istifham mo kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi ɗo ko istifhamu mo tawata ko littaqriri bi maana lil isbat ko fi tabintingol oɗo waɗi si imamu alqurtubi alayhi rahmatullahi ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe wonde maana sifa ɗum ɗo maana muɗum si innama hal ata ala l insani walla si innama hal ataka hadithul ghashiya ay maana muɗum qad ata ay qad ata ala l insani hinum min addahri lam yakun shay'an madhkura jomi meɗen tabaraka wa taala o wi pellet gomɗi ari e dow oɗo neɗɗanke kala neɗɗanke ari bi maana e mama soro maɗa ari kadhalika e soro maɗa ari e pati maɗa ari e baabe maɗa ari e biro maɗa ari e maɗa an tigi e hoore maɗa hinum min addahri saaga e nder ɗan ɗo gurdan saaga e ɗiɗo zamanuji ko tawata lam yakun shay'an madhkura
kanko oɗo neɗɗanke hari o laatanoki fewdo on sa'a ɗon hay e hunde nde fi muɗum wonano yewtede si tawri hawri en tafkike ɗo moƴƴa eɗen jooɗiɓe ɗo ɓe gen dendangal meɗen se wi duuɓi temedere ko tawata ko aɗo hande en fuu meɗen hiɗen felliti hattirde fellitugol fewdo on sa'i ɗon hari fi men ala ka wowlede e hoore ndi leydi fewdo on sa'i hari en wonali hay e hunde fewdo on sa'i ɗon hari ko woɓɓe goo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala waɗi e hoore ndiɗo leydi idan an oɗo neɗɗankeɗa hani taskitade moƴƴa wondema ka arande laawol kunta ma'duman hari ko a neɗɗo mo tawata ko a wasaɗo wonno ene noon ka wonnoɗa ɗon wasaɗo hiɗa sikka wonde ko baaben ma woni ko woodinma walla hiɗa sikka wonde ko biro ma woni ko woodinma ka hiɗa sikka wonde ko bolonɗa maɗa on woni ko woodinma ka hiɗa sikka ko oɗon aduna woodinma walla hiɗa sikka ko an tigi woni ko woodini hoore maɗa bal ko woodinma ko allahu tabaraka wa ta'ala wahdah ko allahu jalla wa ala gooto ko kanko tun woni ko woodinma ittuma e wasede o adduma kanko allahu tabaraka wa ta'ala e ɗan ɗo gurdam ko attile kanko allahu jalla wa ala o addudema e ɗan ɗo gurdam bi mana o wurnudema o wadde wonki e maɗa an oɗo neɗɗo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o rewnunoma e laawi goo si tawi en daari moƴƴa allahu jalla wa ala nde o ittunoma an oɗo neɗɗanke e ko wiyete wasede kanko allahu jalla wa ala ko o waɗuma ko kullum maniyu won kun ka keeci baabe maɗa o waɗuma woofonde kadhalika nde tawata ko wonde ka calɗirangawol biro maɗa kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko o hawtiniri on saati kanko subhanahu wa ta'ala o waɗuma toɓɓere maniyu o accuma e ɗum ɗon e nder balɗe 40 o ittuma e ɗum ɗon kanko jalla wa ala o waɗuma heƴƴere ƴiijam fendinde balɗe 40 o ittuma e ɗum ɗon o waɗuma huyre tewu balɗe 40 si kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ƴiye e maɗa kanko allahu azza wa jalla o neli oɗo malaikajo halfinanoɗo fiyakuji maɗa ɗin ka nder rangawol biroma on malaikajo ari wutti oɗo ruhu e maɗa an oɗo neɗɗo fuɗɗiɗa noon memminade ka nder rangawol biroma ɗum allahu jalla wa ala andintini o wi kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un allahu azza wa jalla o wi kayfa takfuruna billah ene ko ono yo ɓiɓɓe adam ko honno yeddirton joomi moɗon tabaraka wa ta'ala ko honno salorantonmo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko honno o wi'irta waɗe hunde kaari saloɗo wadde ɗum ko honno o wi'irta acce hunde kaari saloɗo wadde accude nden hunde tawile wa kuntum amwatan on laatinoke ko on mayɓe wonno fa ahyaakum kanko allahu jalla wa ala o wurni o abdullah ibne abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki fa kuntum amwatan on laatinoke ko on mayɓe wonno ay fi aslabi abaikum bi maana ka keeci baabiraɓe moɗon ɓen hari ko on kulloye maniyu wonno no jindude e on nokku ɗon hari ko on hunde wonno fewdo on saayi ko on mayɓe wonno fa ahyaakum kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wurni on honto fi arhami ummahatikum ka nder rangaji neniraɓe moɗon ɓe ay kanko allahu tabaraka wa ta'ala o ɗetti kumɗo kullum maniyu o ɗetti kadhalika ndeɗo woofonde oɗo sonnajo o takkidiri ɗiɗo ɗini ko ɗiɗo ɗini innete annutfatul amshaj oɗo waɗi si o wi inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira allahu wi menen nde gomɗi men tagi oɗo neɗɗanke men tagi oɗo ɓandinke oɗo ɓiɗɗo adama tawi ko men ittimo ko immorde e ko wiyete kon kullum maniyu gorko on e woofonde oɗon sonnaje woni ko men hawtiniri men yaltini oɗo ɓiɗɗo adama ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko men mooɓidiri men taguma an oɗo ɓandinke an oɗo ɓiɗɗo adama jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ɓa o waɗima ndeɗo toɓɓere maniyu on saati o itti ɗon o waɗuma heɗɗere ƴiƴan o itti ɗon o waɗuma huyre tew nden huyre tew kanko allahu jalla wa ala o saltini e mayre
dendangal ɗeɗo tere maɗa o waɗi ƴiyal e muɗum walla ƴiye e muɗum kanko joomi meɗen tabaraka wa taala o waɗi wonki e maɗa o accuma ka nder rangawol biro maɗa ɗo yeru embere ko o faala kanko allahu jalla wa ala e nder ɗum o fonnidiri darde maɗa nden ha moƴƴi o taguma tawi o ɓoye laalima kadhalika o feppidiri tere maɗa ɗen kanko allahu jalla wa ala o waɗi teral kala kangal woni ɗon nde hewtuno ka yalta o newinanma laawol kadi yaltuɗa tawi ko a hisuɗo hay hunde a jukka yaltuɗa tawi ko a hisuɗo tawi hay e hunde bona e maɗa ɗum kanko allahu jalla wa ala o wi ya ayyuha nnasu in kuntum fi raybin min alba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqat thumma min alaqatin ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله جل وعلا ويهيكو أنو يمبه si tawi hawri onon hiɗon sikkiti si tawi on maayi ɗiɗo ɓalli moɗon ɗi ñoli ɗeɗo tere moɗon ɗe kuntitike ɗiɗo leeɓi moɗon fof kadi boni ƴiye moɗon ɗen e hoore muɗum wuɗi wonti mbulla si tawi hawri hiɗon sikkiti men immintinoyeyon men artira on e gurdan ɗan tawata ko kesan on sikki wonde menen ɗum no sattani men allahu wi fa inna khalaqnakum min turabin علماء بماك أي بمعنى فإنا خلقنا أصلكم الذي هو أبوكم آدم من تراب من اللي من تجي أصل مودون وني باب من آدم عليه السلام كويندي ليدي وني كومن إتيمو من تجيمو ثم من نطفة أي ثم خلقنا ذريته من نطفة يسول من تجي نون هندك دي جدال بمكو بين كانكو آدم إمورد إتو برمانيو من وادي بل جابان ثم من علقة يسون من إتمو كانكو نتنو من نتمو يجيجام فندي دان هجر يجيجان دي تواتكو فندي دونك دي من أتمو بل جابان وي ثم من مضغة يسون كدي من إتمو كانكو نتنو e oɗo alhaali heƴƴere ƴiƴam fendinde men artirimo e nde ɗo huyre tew mukhallaqatin wa gayri mukhallaqa bi mana min waɗi mo e sa'a goo ka woni huyre tewɗo yeru dumunde tawi hay e hunde yalta e makko e teral ka hewtunoɗon kanko oɗo neɗɗanke bi mana ka o heɓi ɗon e balɗe 80 ka nder reedu biro makko on saati hande kadi min fuɗɗi tagude e makko ɗeɗo tere min fuɗɗi yaltinde e makko kanko neɗɗanke on e nden huyre tewɗon ɗeɗo tere makko allahu jalla wa ala o wi wonde wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma o wi menen meɗen ñimna e nder ranga wongol konko men muuri ñimnude ha e waktu mo tawata ko waktu innado ha e lajal ngal tawata ko happangal neɗɗo on o wona ka nder rangawol biro makko yeru ko allahu tabaraka wa taala muuyi e nder wonugol makko kanko neɗɗo on ɗon allahu jalla wa ala waɗanimo kanko neɗɗo on kadi bimana ko mawni ko waɗi noon e nder rangawol biro makko ngol allahu subhanahu wa taala no waɗimo kanko boobo on e nder sakuwu ɗum sakuwu ku o woni e nder muɗum kanko allahu jalla wa ala mo waɗi nder ton ndiyan ɗan tawata ko ɓowruɗan oɗo boobo koye nder ɗan ɗon ndiyan woni ko o woni e mortade ay bimana si tawi hawri biro makko no gollude golleji sattuɗi tawa si biro makko ɓoylike seeɗa o mortoto e ɗan ɗon ndiyam fiwata kanko ɓiɗɗo on goɗɗum heɓumo ton si biro makko duɗɗike duɗɗande ka reedu o morto e nder ɗan ɗon ndiyam fiwata hay e hunde heɓumo ton sakko goɗɗum jukkinamo kanko oɗo geɗaljo allahu jalla wa ala o accatma an oɗo neɗɗo e nder on ɗon alhaali ha e dumunde happaɗo kanko tabaraka wa taala e kudra makko on o waɗi yimɓe ɓen yeru ko ɓe happete kon bimana yeru ko ɓe happana kon ka nder rangaji biro maɓɓe no serti ɗo woodi woɓɓe goo ko ɓe andanɗa hoore maɗa ko ɓe heɓata ka nder rangawol biro maɓɓe hay lewru timmudu
tawa reedu ndun e hoore mayru ndu yani woɓɓe goo yahay haa ɓe heɓa lebbi nayi si reedu ndu yana woɓɓe goo ɓe yahay haa ɓe jibine lebbi 6 tawa hiɓe wondi e wonki tawa hiɓe woni yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko neɗɗanke timmuɗo woni ko yalti ɗo woodi woɓɓe goo ɓe o naɓata kanko tabaraka wa taala haa lebbi 9 ko ɗum ɓuri foolude no woodi woɓɓe ɓe kanko subhanahu wa taala waccata karangaji biro maɓɓe ɓe heɓa hitande e ko fayi woɓɓe duuɓi 2 woɓɓe jantanama haa duuɓi 3 ɗum ɗo ko jiya ɗum e mbawdi makko kanko allahu jalla wa ala wari o holli e wonde goɗɗo no jibineta ko lebbi 6 e andi e zaman Ousmane ibni Affane radiyallahu anhu sonnajo goo o resano kanko sonnajo mba o resama ɓawti ɗum woni lebbi 6 o jibini Ousmane ibne Affane ɓa ɓe humpitike ɗum ɓe maaki oɗo sonnajo o ardu e reedu ka gorko makko on si wona ɗum o wawata jibinirde lebbi 6 Ali ibne Abi Talib radiyallahu anhu ɓa ɓe humpitike ɗum ɓe maakani Ousmane ibne Affane wonde sonnajo no wawi jibinirde lebbi 6 timmuɗi 9 ɗum kadi joomi menen tabaraka wa taala no ɓangini ɗum ka Qur'an ɓe maaki Allahu azza wa jalla wi en walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma arradaa kanko Allahu jalla wa ala o wi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kanko joomi men o wi wonde ɓen sonnaɓe ɓe tawata ko jibinɓe sonnaɓe ɓe tawata ko faalaɓe muyninde geɗalɓe maɓɓe ɓen ha muynande nden timma tawa ɓe ɗuyi taali hay e hunde ɓe fawali hay e hunde tawa bobo on muyni ha muynande nden timmi 9 allahu wi yo ɓe muyni geɗalɓe maɓɓe ɓen hawlayni kamileyni duuɓi 2 timmuɗi 9 hara ɓe tuttinaali oɗo ɓiɗɗo maɓɓe ɗiɗo enɗi makko kanko oɗo sonnajo walla kamɓe ɓeɗo sonnaɓe joni noon muyningol ngol e hoore muɗum ko timmi ko joomi meɗen tabaraka wa taala wi ɗum ko duuɓi 2 mana muɗum ɗum ko lebbi 24 ko wana noon kanko allahu tabaraka wa taala o wi e aya goo wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra o wi saawugol boobo on e entugol mo ngol fof ɗum waɗa e nder lebbi ɗi tawata ko lebbi 30 joni si tawi en ɗetti e entugol mo ngol e saawugol mo ngol fof lebbi 30 tawi le hawri haqiqatan kanko geɗaljo on ko duuɓi 2 woni ko timmi kon sen itti ɗum ɗon e nder lebbi 30 lebbi 24 ittama e nder lebbi 30 ko luttata ɗon ko lebbi 6 kamɓe Ali ibni Abi Talibin ɓe maaki ɗum ɗo no holla en wonde sonnajo no wawi jiidorde lebbi 6 hara reedu ndun ko ndundu heɓi wona noon allahu tabaraka wa taala o waɗi woɓɓe goo ɓe tawata ko sawaɓe ka deedi biro muɗum duuɓi 2 wona imam Malik imamu daril hijra karmokoɓe ɓen no jeeya e ko ɓe jantani imamu Maliki kon e kaawe ko allahu tabaraka wa taala waɗi e fi maɓɓe kon ko ɓuri e fandude e ko ɓe jantana kon ɓe waɗuno duuɓi 2 timmuɗi ka nder rangawol biro maɓɓe si biro maɓɓe jibini wona noon alhafid ibne hajar al asqalani kamɓe alhafid ibne hajar al asqalani e hoore muɗum sahibu fathil bari bi sharhi sahih al boukhari karmokoɓe ɓen no jantanime kamɓe e hoore maɓɓe e ko ɓuri bimana hitande ko ɓe waɗi ka nder rangawol biro maɓɓe ko yata terlen duuɓi 2 ɗiɗo fof ko hollata en ko wonde allahu tabaraka wa taala himo hattani kanko allahu jalla wa ala mo mari kaaweji mawɗi o wi kanko subhanahu wa taala si tawi hawri men nenni on ka nder rangaji biro moɗon ha e sa'a mo men happi on o wi summa nukhrijukum tifla yeeso ɗum min yaltina on tawa ko on boobo woy penwoyni hay hunde on anda hay hunde on wawata tawa on alhaali mo wonɗon ɗon koyo walle fi yo ñaamu tawa on alhaali mo wonɗon ɗon koyo waylite tawa on alhaali mo wonɗon ɗon koyo ronde tawa hay e hunde on gaynata ko waɗi so tawi goto kala e men miijitike kanko neɗɗon o ndaari boobo ñande on boobo jiida a ndaari alhaali oɗo boobo a ndaari alhaali ma on an e hoore ma fewndo ka wawɗa ɗon a anditi wonde pellet ko ni an kadi yaltirnoɗa karangawol biro maɗa a taway wallahi allahu tabaraka wa taala
himo waawi kanko Allahu jalla wa ala mo hattani kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonne thumma litablughu ashuddakum ayyeso ɗum min wurna on kadi ha yottoɗon sagatalaku moɗon ngun ono wi wa minkum man yutawaffa no woodi e moɗon ɓe tawata ɓe maayay hara ɓe wonali sukaɓe hara ɓe wa heɓtali sagatalaku maɓɓe ngo o wi ko wana noon no woodi e moɗon kadi man yuraddu ila ardalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a o wi meɗen wurna woɓɓe goo kadi min naɓa ɓe ha ɓe nawyoya ɓe wonta boboɓe joni tawa hay a naatu hiwriɗaɓe hayti ko a geɗaljo maɓɓe ɓe anditatamo si ɓe landikema ko an hombo a sifike si a yaltiti kadi a arti a landikeɓe kadi e hoore muɗum kamɓe e hoore maɓɓe on no a yewtidi e maɓɓe kadi ɓe landitotoma kadi ko an hombo ɗum ɗo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko hattande makko molanane ni idan ɗum ɗo no hani hollude goto kala e meɗen wonde kanko oɗo neɗɗo yo o andu hari ko o neɗɗo wasaɗo mo wodanoka ko hombo wodinimo ko Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu jalla wa ala koye hoɗum kadi woni ko ittuma o taguma ngoɗo neɗɗo ko immorde e ko wiyete kullu maniyu kañumma e ko wiyete wofonde oɗo sonnaje woni ko o hawtindiri kanko Allahu jalla wa ala o taguma ko ɗum waɗi si tawi Allahu tabaraka wa ta'ala o feli moƴƴa ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe darike yeddugol mo kanko Allah ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata o yamiriɓe ɓe salike waɗugol ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe itti hili ɓe holli wonde ɓe haajaka e kaɗo diina makko kanko Allah tele ko kanko tagi ɓe itti ɓe e koko o jantani en ɗo Allahu wi alam nakhluqkum min ma'in mahin ene e menen men tagali on immorde e ndiyam ɗan tawata ko hay fuɗan fa ja'alnahu fi qararin makin min ɗettiɗan ɗon ndiyan e hoore muɗum min waɗi ɗan e nokkure nde tawata ko deeƴude ka neɗɗo o wonata ɗum woni nder rangawol biro makko ngol o wi fa qadarnahu fa ni'mal qadirun min eɗɗi kadi oɗo neɗɗo ha e gafi immorde e ɗan ɗo ndiyan tawi pellet si a ndaarimo ta min moƴƴi eɓɓoɓe ndaaramo tawa Allahu jalla wa ala no tagirimo noon darde makko nden no feewi yette ndaaramo tawa Allahu tabaraka wa ta'ala no waɗi teral gotal kala e makko kangal hani wonde ɗon ko pellet si a ndaari ɗum ɗo a taway Allahu jalla wa ala o moƴƴi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala eɓɓo ko wona noon ango tabaraka wa ta'ala o felma an oɗo neɗɗo wonɗo mo shirkande an oɗo neɗɗo duumiɗo e bid'aaji an oɗo neɗɗo mo tata ko a yarowo beere an oɗo neɗɗo suɓiɗo heɗagol musique an oɗo neɗɗo suɓiɗo yarugol ko wiyete beere an oɗo neɗɗo suɓiɗo simugol dorob an oɗo neɗɗo suɓiɗo amugol kañumma e yimugol an oɗo neɗɗo mo tawata ko a suɓiɗo kala ko innete yeddugol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kanko Allahu jalla wa ala o feluma moƴƴa o wima ya darti moƴƴa ko honɗum e hunde woni ko ittaɗa tagaɗa ndara siɗa hani yeddude oɗo Allahu jalla wa ala o wi falyanzur l insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ibi innahu ala raj'ihi laqadir Allahu jalla wa ala o wi hey o neɗɗo wonɗo lan salanade ɗo oɗo momi woni yamirde o wiyami sali oɗo momi woni haɗude o tewo pas o waɗa Allahu wi yo o ndaari koye honɗum e hunde taw mi itti o mi tagi o si tawi kanko o anda haɗa yo andu khuliqa min ma'in dafiqin ko o tagaɗo itta e ndiyan ɗan tawata ko judduñidiray ɗan yakhruju min bayni sulbi wattara'ib ndiyan ɗan tawata ko yaltayiɗan immorde e keeci oɗo gorko ka sonnajo on kanko ɗa yaltiranamo immorde ka ƴiye ɓernde makko Allahu jalla wa ala o wi wosi tawi hawri a anda ko honɗum e hunde woni ko ittaɗa tagaɗa a wara e andude ko immorde ɗeɗo diye ɗiɗi woni kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko ittuma o taguma o wi noon kani innahu ala raj'ihi laqadir o wi oɗo neɗɗo si tawi yehi ha dumunde makko on timmi o maayi ruttitoygol oɗo artiramo e gurdan kesan
ñaawa mo kanko neɗɗanke on jonnitamo ko handi e muɗum kon allahu jalla wa ala taguɗo mo on ka arande laawol sinci mo tawi o woodaka on no hattani ɗum mo waawi ɗum kanko allahu mo waawi oɗum o wi qutila al insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassarahu thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara allahu jalla wa ala o wi huɗama oɗo neɗɗo keefeero qutila al insan ulama'u tafsir ɓe maaki ay bi ma'na lu'ina al insanu al kafir bi ma'na huɗama oɗo neɗɗo mo tawata ko keefeero yedduɗo allahu tabaraka wa ta'ala allahu wi ma akfara ene ko honɗum fawi oɗo neɗɗo ha o woni keefeero o yeddi joomi makko tabaraka wa ta'ala ko honɗum fawi oɗo neɗɗo ha o tawi kanko ko suɓi ko salanagol joomi makko jalla wa ala karamo koɓe go maaki ma akfara ma'ana muɗum ko yeddi allahu kon e tagore nden fof ala ɓurɗo neɗɗanke keefeero yeddude ma akfarahu o wi min ayi shay'in khalaqa ene ko immorde e honɗum e hunde nde woni joomi makko mo o yeddi on ko immorde e honɗum e hunde woni ko on tagi mo allahu wi min nutfatin khalaqahu ko immorde toɓɓere maniyu woni ko on tagi mo on mo o woni yeddude o salano on allahu jalla wa ala ko immorde e toɓɓere maniyu woni ko tagi mo fa qaddarahu o eɓɓi fi makko on haa gasi kanko allahu tabaraka wa ta'ala eɓɓande nde tawata ko moƴƴere kanko allahu subhanahu wa ta'ala o holli en ɗum o wona noon an oɗo neɗɗo mo andanɗa hoore ma aduna ɗaynima an oɗo neɗɗo mo tawata iblisu alayhi la'na foolima an oɗo neɗɗo mo tawata kiiɗo wonki maɗa e hoore muɗum ki fiɓima ki pooɗima allahu jalla wa ala wi'uma ya ayyuha al insanu ma garraka bi rabbika alkarim alladi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka o wi fi ayi suratin ma sha'a rakkabak allahu jalla wa ala wi hey ko ayyo neɗɗanke hey ko ayyo neɗɗanke o wi ma garraka bi rabbika alkarim ene ko honɗum woni ko ɗaynuma ko honɗum woni ko hoduma ko honɗum woni bimana ko wayliti ɗeɗo haqqille maɗa wippima ha tawi a wona e neɗɗo salaniɗo allah allahu wiyay waɗu saloɗa allahu wiyay accu tewɗa paswaɗa allahu wi ko honɗum woni ko hoduma ɗaynuma janfima ha wawuɗa salanade oɗo joomi maɗa tabaraka wa taala alladi khalaqaka fa sawwaka on mo tawata ko kanko woni ko taguma o fonnidiri darde maɗa nden ha moƴƴi jes tawi si a ndaari hoorema ta a liƴƴora hay e nokku fa adalaka kanko tabaraka wa taala o feppidiri tere maɗa ɗen kadi o waɗali yiitere goo ka yeeso ma o waɗi wonde goo ka teppere ma o waɗali nowrugo ka hoore ma o waɗi wondugo ka reedu ma o waɗali jungo goo ka walbo ma o waɗi wongo goo ka koyɗe ma ley ga o luutinirali kanko allahu tabaraka wa taala koyɗe maɗa ɗen bal kanko allahu jalla wa ala o feppindirɗeɗo tere maɗa ha moƴƴi jet o wi fi ayi suratin ma sha'a rakkabak kanko tabaraka wa taala e ndin mbaadi ndi tawata ko mbaadi ndi o muuyi mbaadi ndi o suɓi o waɗi labane kanko allahu jalla wa ala o waɗɗindirma e ɗum waɗi ko ɗum o wi en wonne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimi allahu wi gomɗi dey menen men tagi oɗo neɗɗanke men waɗi mo e mbaadi ndi tawata ko ɓurndi labeede ndin o wi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum kanko allahu jalla wa ala o mbaadini on onon ɓiɓɓe adama ɓen o labini mbaadiji moɗon ɗin ɓuri fuu allahu jalla wa ala waɗanɗoma ɗum ɗo ko honɗum woni ko salantoɗa o fii honɗum ko fii honɗum o wi'atama ya waɗu saloɗa wadde ko fii honɗum o wi'antama ya accu saloɗa accude ko fii honɗum o nelirta nelaɗo e maɗa o tippina deftere ha e maɗa kanko allahu jalla wa ala o wiya ya jogi to nden deftere iwtira ɓaawo on ɗon nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam saloɗa wadde ɗum ndaara beele ndur wonkiji maɗa ɗi jokka ɗum ndaara weeli e foti gurdan aduna iwtira ɓaawo ɗum ndaara iblisu alayhi laala laawi ɗi o taƴamma ɗin
naata e ɗin ɗon laawi saloɗa ɗoftagol mo kanko Allahu tabaraka wa taala tele heno ko ittuma e muɗum kon o taguma idan ɗono ko hunde nde tawata ko alhaali mo tawata ko e nokku ka adotoɗa wonde ɗon an neɗɗanke on ɗum woni e nder ngol ɗo rangawol biro maɗa ɓaawo Allahu tabaraka wa taala ittudema e ko wiyete waafeede kanko Allahu jalla wa ala o yaltinama wano wiiri noon summa sabila yassarahu yeeso ɗum laawol yaltugol ka nder reedu biro maɗa arta e ɗan ɗo gurdan aduna walla naata e ɗan ɗo gurdan aduna kanko Allahu jalla wa ala o newinamma ɗum yalta e oɗo aduna tawa hiɗa wullude sanga ko wonɗa e wullude ɗon tawa yimɓe ɓen no welti biro ma no welti ɓe jibini ɓiɗɗo baaben ma no welti ɓe jibinanama ɓiɗɗo kotiraɓe ma ɓen no welti ɓe heeɓi miñan jaajiraɓe maɗa ɓen no welti ɓe heeɓi miñan siɓɓe kañum e kawtal ɓe fof no welti tawa kamɓe hiɓe jalde an hiɗa wullude andita noon wonde ñande mayoyta ɓeeɗo ɓe dendagal maɓɓe kadi koɓe daroytoɓe ɓe wulloyama haray wakkilo alhaali moɗon on luutodira wana luutodiriri noon ñande jibinaɗa a wulluɗa kamɓe ɓe jali ɓe welti eto hattirde etagol ñande mayoyta tawa si ɓe wulli nde ñanden haray an hiɗa jali hiɗa welti ɗum karmo kojogo maaki o wi yabna adama anta alladi waladatka ummuka bakiya wannasu min hawlika yadhakuna surura fa'mal li nafsika fi yawmi mawtika idha bakaw dahikan masruran kanko karmo kojo o maaki wonde ko ayyo ɓiɗɗo adam andu ko andey woni on neɗɗo mo tawata ñande jibinaɗa tawɗa wullude yimɓe ɓen takkomaɓe fo ɓe welti o wi fa'mal li mawtika walla fa'mal li nafsika gollan wonki maɗa ken hattirde gollugol fi honnu an takuna fi yawmi mawtika idha bakaw dahikan masrura fiya laatoyo an ñande mayɗa nden ka tawi ɗon biro ma no wulla baaɓe ma no wulla kotiraɓe ma no wulla jaajiraɓe ma no wulla tawi ko ɓen ɗon wonno weltinoɓe ɓe ñande wulluɗa tawa nden ñanden an ko a neɗɗo weltiɗo wonɗo e jalde woni hotude ka jomi maɗa tabaraka wa taala o wi yabna adama anta alladi waladatka ummuka bakiya wannasu min hawlika yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna fi yawmi mawtika idha bakaw dahikan masrura oɗo neɗɗo no hani wawdini si tawi hawri ɓe wulloyima ñande mayɗa a wulli hoore ma an kadi nde ñanden hara fi maɗa on boni si tawi ɓeɗo wulloyima ñande mayɗa an kadi a wulli hoore ma nden ñanden taway an oɗo neɗɗo a hayrini hoore maɗa jonno yalta e ɗan ɗo gurdan aduna tawa hiɗa wulla tawa hay si tawi a wullali woɓɓe aray tappama woɓɓe aray ɓe ɓuccama tawa ɗum ɗon fof ko fiya waɗu hito wulla yalta noon e ɗan ɗo gurdan aduna hande kadi a arti kadi e gurdan ɗan tawata ko gurdan ɗan andanɗa hoore maɗa ñameteji maɗa ɗin ko Allahu jalla wa ala tagiɗi jaram ko wonɗa yarde kon ko kanko Allahu tabaraka wa taala tagi ɓornateri ko wonna ɓornade kon ko tagudi makko ndiɗo leydi ndi wonɗa tippude e hoore muɗum ko kanko jeyi ndu hendu ndu wonɗa e fofude ko kanko jeyi ha hande goɗɗo landakima ya yoɓu facture ndun hendu ɗon ko wona noon an oɗo neɗɗanke mbaɗɗateri kala ko wonɗa ƴewde e hoore muɗum ko tagudi makko kanko Allahu ko eltande makko oɗum o wi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahri wa razaqnahum min altayibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allahu jalla wa ala o wi ko pellet gomɗi menen men tagi ɓiɓɓe adama ɓen men teddiniɓe kadi teddungal molanagal inam wallahi Allahu jalla wa ala teddini ɓiɗɗo adama teddungal molanagal kanko jomi men o janti yogayɗen teddule de o waɗani en o wi wa hamalnahum fil barri wal bahri min taguɓe ha gasi min wanaɗiɓe kaɓe fowto kamɓe ɓeɗo ɓiɓɓe adama min taganiɓe bi mana mbaɗɗateriji ɗi tawata ko ɗiɓe ƴawata e hoore muɗum mbaɗɗateriji rondotoɗiɓe kamɓe e dolle maɓɓe ɗen ɓe wona sengo dow ɗum ɗon tawa hiɓe ɓuttini
Allahu jalla wa ala tagam ma mbaɗɗa teriji goo ka hoore leydi ɗo tawi ɗin ko marɗi wonki si tawi hawri a ɗetti wona babu si tawi hawri a ɗetti wona puccu si tawi hawri a ndaari wona ngeloɓa Allahu jalla wa ala o wi ɗum ɗo fof ko fiima an oɗo ɓiɗɗo adama o tagiri ɗum ko rondo ma an e ko rondo kadi dolle maɗa ɗen tawa a rondanaki ɗe hoore maɗa kanko tabaraka wa ta'ala o waɗani en kadi maɗɗateriji goɗi tawata ɗin ɗon ko aalaji ko masinji moƴƴina neɗɗo on jomi men waɗani en ko wiyete velouru kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi motoru kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi otowal kanko Allahu jalla wa ala o waɗi trewal o waɗi ɗiɗo ɗi dennangal majji tawi kaka hoore leydi ɗon woni ko ɗi dogata eɗen andi veloru ndun ndu yahay kono no woodi veloru ndun ka wawata hewtoyde eno woodi yimɓe ko ndu wawata naɓude Allahu jalla wa ala waɗi yeeso ɗon motoru ndum motoru ɗon e hoore muɗum ndu yahay kono no woodi nokkeli goo ka ndu wawata hewtoyde no happa kadi ittiri ko ndu wawata rondade ko o waɗi yeeso ɗum ottowal ottowal ngal e hoore muɗum no woodi ka wawata yaade kañum kadi no happana ko wona ittiri ko wawata rondade kon kanko joomi meɗen o tagi trewwal e hoore muɗum ɗum ɗon kadi o waɗi ka hoore leydi ɗo tawi ɗum ko fiima an kanko Allahu jalla wa ala o waɗi ko wona noon kanko subhanahu wa ta'ala o waɗanma kadi ko rondoma bi mana mbaɗɗateri ndi tawata ndin ɗon kaka ndiyan jindata eɗen andi trewwal e hoore muɗum no wawi jindude ɗo ha kono si tawi maayo ngon juuti yimɓe ɓen ɓe tampay fi innugol ko ɓe ɓe moƴƴinana trewwal ngal laawol e hoore maayo ngo ko wona noon trewwal ngal ko wawi rondade o no woodi ko ngal wawata rondade kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o tagani en ɗeɗo batoje molanaɗe o cikki ɗeɗo ka hoore maayo tawi ɗeɗo batoje ɗe rondoto ko mawni ɗe rondoto avion ɗe rondoto train ɗe rondoto otoje ɗe rondoto kadhalika yimɓe ɗe rendo piiji heewɗi wona allahu wiri noon wal fulki allati tajri fi l bahri bima yanfa'u nnas tawi ɗeɗo ɗe e mawnude e teddude e rondagol ko ɗe rondi fof allahu jalla wa ala no joƴƴiniɗe ka hoore ndiyan ɗon ɗe ala mutude an si a ɗettiɗo kaajum ɓurkun e fandude a wallini kun ka hoore maayo ɗon kun dembata dow ko pellet kun yahay haali kono allahu jalla wa ala sabu yurmede makko e moƴƴere makko ka nemingol en kanko allahu jalla wa ala o jogiti ɗeɗo laaɗe ka hoore maaje ton tawa hiɗe rondi yimɓe sifaɓe meɗen hiɗe rondi kadi piiji ɗi tawata ko piiji nafay ɗin jomi meɗen tabaraka wa taala o waɗani en ɗum kadi ko tawata ko rondoto ɗum en ka hoore maaje ko wona noon o waɗani en mbaɗɗateriji ɗi tawata ko wonayɗi ka weeyo joni si tawi hawri ko batowal ngal no inne ngal rondoto ko ɗuuɗi kono ngal neeɓay ka nder ndiyam allahu jalla wa ala o tagani en avion e hoore muɗum tawi ɗum ɗo ngan oɗo neɗɗo a immoto e leydi yaha e leyɗe goo tawa waɗali leer gooto immoɗa e leydi yaha e leyɗe goo tawa ko walereji ɗiɗi waɗɗa immoɗa e leydi yaha e leyɗe goo tawa ko leereji woni ko waɗɗa tawa an neɗɗo si a innano ko ya seppir koyɗe maɗe ɗen hewtoya ɗon fayda ko innete ɗo ya hewtoye ɗon haɗa fima o gati kanko joom men o waɗani en ko ɗum o wi wa hamalnahum fi l barri wal bahri o wi wa razaqnahum min altayibati min arsikiɓe kadi kamɓe ɓeeɗo yimɓe kamɓe ɓeeɗo ɓiɓɓe adama ñaameteji ɗi tawata ko laaɓuɗi inam an oɗo neɗɗanke si a ndaari dendangal arsikaji ko allahu jalla wa ala arsikuma kon a yiyay ko ɗi laaɓi ko ndaare moƴƴa ɗeɗo dimɗe ɗe joomi menen tabaraka wa taala waɗani sen ndetti mangori allahu jalla wa ala laɓɓinde hattirde laɓɓingol ko waɗi ko ñaameten kon kanko allahu o suddi ɗum o waɗani ɗum forum tawi an neɗɗo on si a lesi koko laaɓi pos woni ko hendotoɗa lemunere wana ɗum kanko allahu jalla wa ala o tumbinde e forum mayre sen ndetti kaabawal allahu tabaraka wa taala waɗi foronji heewɗi e hoore kaabawal ngal a aray itta ɗum ɗon tawa kaabawal ngal nder ton hingal laaɓi pos si a ɗetti tigare ko wana noon kanko allahu tabaraka wa taala o suddi tigare nden si tawi hawri a ɗetti koko allahu jalla wa ala waɗiri noon si a ɗetti buudi kanko allahu tabaraka wa taala o waɗiri noon siko bantara ma kappe ma pute ndaruɗa ɗum ɗo fof joomi meɗen tabaraka wa taala no suddi ɗum ɗo tawa ko ya lessu ɗum ɓe hendoɗa ko laaɓi o wi wa razaqnahum min altayibat si tawi a ndaari mummunteji ɗin ka ñamata ɗo
ndara nagge ngen ka ñamata ɗum ndara mbewa mban ka ñamata ɗum ndara baalingi ka ñamata ɗum ndara gertogal ka yata ɗon ñama ndara bareru e ñaariru ka yata ɗon ñama tawa an oɗo neɗɗo hay si a ñamay a sooɗa e juuɗe maɗa si tawi ko alawu ñamirta a saƴƴitay ko siko e mira mum watta kadi a saƴƴitay tawa ɗum e ɗum muɗum kadi si tawi koko ittataɗo naɓa e nokku a ombay allahu wi wa razaqnahum min altayibati wa faddalnahum ala kathirin mimman halaqna tafdila min ɓurni ɓe e dow ko ɗuuɗi e konko men tagita ko ɓurnande kadi molaname allahu jalla wa ala wi o waɗanima ɗum ko fi honnun allahu tabaraka wa taala waɗiranma ɗum an oɗo neɗɗo a sikku allahu jalla wa ala ko waɗiranma ɗum ɗo ko ɓa an a waɗanimo goɗɗum la a sikku allahu tabaraka wa taala ko waɗiranma ɗum ko ɓa o susatama la allahu tabaraka wa taala ko waɗiranma ɗum ɗo ko moƴƴagol e maɗa an oɗo neɗɗo wakkiloɗa rewamo kanko allahu tabaraka wa taala tawa ngal dewal ɗon kadi ngal ɗeydatamo hay e hunde kanko allahu jalla wa ala ko nafoore ma an tigui e hoore maɗa ɗum waɗi si o wi en wonde waddirali en ka aduna ɗo fiituyel luttirni allahu wi a yahsabu l insanu an yutraka suda e neɗɗanke sikku wonde ko addira ka aduna ɗo ko fiyo tertore ni hara o wiyatake waɗu o wi'atake accu ko kala ko welimo o watta ko kala ko mettimo o accata haala o wowlay ka o faala wowlude ko heɗete o heɗoto ko o faala heɗade siko yaadu o yahay ka o faala yaade siko ñamete o ñama ko o faala ñamude siko ko yarete o yara ko o faala yarde siko ko memete o mema ko o faala memude kanko o sikku o wawa yaccirede ni one ndi leydi ɗum ko bala ɗum allahu wi afa hasibtum annama halaqnakum abasan wa annakum ilayna la turji'un e on sikku menen ɓamen tagi on min waɗani on ko min waɗani on kon fof min addi on e ndi leydi koyon puyɗu fijon ko ɗum sikku ɗon hiɗon tagira fi hunde mawde ko ɗum woni ibadatullahi jalla wa ala wahdahu la sharika la allahu wi wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun o wi min mi tagirali jinna ɗi dendangal majji e yimɓe ɓe dendangal maɓɓe siwana fiyoɓe rewa allahu tabaraka wa taala o holli en ko tagiri en koye waɗu ko wiye waɗu kon tertoɗen ko wiyen accu kon tawayɗen feppodiri e nelaɗo makko mo o neli e hoore meɗen on sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi gon ɗo innete al ibada kono sen daari hannde ko jelo e yimɓe woni e foofude ɗo henndu ndu allahu tabaraka wa taala waɗani ɓe tawa ɓe foofino hande wonde hay ɓe yejjita yiɓe foofude toon ɓe ko ittiri yimɓe jelo woni foofude nduɗo tawa e nder ñallal maɓɓe ngal ɓe anda ittiri ko ɓe yeddi allahu tabaraka wa taala jemma maɓɓe on ɓe anda ittiri ko ɓe yeddimo kanko allahu tabaraka wa taala ko jelo woni jooɗade ɗo ñaama ñaamete makko kanko allahu jalla wa ala haa ɓe haara ɓe yara njaram makko kanko allahu haa ɓe haara ɓe waɗɗo mbaɗɗa teeri ndi kanko allahu tabaraka wa taala o heltani ɓe ɓe ɓorno coñci ɗi tawata koɗi kanko allahu o arsiki ɓe ɓe yaa ɓe feƴƴina ñallal maɓɓe ngal fof e yeddugol allah ɓe feƴƴina jemma maɓɓe on fof e salanagol mo kanko allahu tabaraka wa taala jelo woni wadde ɗum allahu azza wa jalla gooto anndi fii muɗum an oɗo neɗɗo hiɗa yawa nduɗo henndu ndu allahu tabaraka wa taala okkorma hiɗa foofa haa ñannde o jaɓiti ndu ñannde o jaɓi ndu kanko tabaraka wa taala hara o jaɓalini ndu fof o ɗuytundu tum misal muɗum si tawi hawri a nawniɗo tawi foofango maɗa ngon ala jottade an oɗo neɗɗo foofango maɗa ngon ko foofango towitugo kara ha wonɗa foofirde a naɓama ɗon e laptane a branchama ɗon e machine ji ha gasi ko pellet hiɗa felliti wonde ndun henndu ndu foofata ka machine ji ɗon ko facture woni ko windanteɗa ɗum waɗi si tawi ɓe wi neɗɗo gooto e jeenoɓe e marɓe jawle aranɓe kañum neɗɗo on o yanno o nawni ñande goore tawi nawnare makko nden no jiya e muɗum angal wawugol foofugol ko tiiɗi ɓe ɗetti o neɗɗo ɓe naɓimo ka laftane ɓe branche mo e ɗiɗo machine ji ha gasi o foofi ɗon o woni ɗon ha allahu tabaraka wa taala ndikkinimo ñande nden o wiyano o yaltay ka laftane ɓe winnanimo facture ɓe wallinanimo
o ndaari facture on haa gasi o wulli ɓe landimo si tawi koko mbuuɗi ɗin ɗuuɗi kon o wulli o wi wallahi makko na sabu ɗuuɗugol mbuuɗi ɗin o wullani ko waɗi mo mari ko o yoɓira ɗum o wi ko honnugo anditi ko gila kanko oɗo neɗɗo ruhu o wutta ka ɓanndu makko ka wonno ka rangawol biro makko haa ka o hewti ko atti o yande nde ɗo nawnaare tawimo foofude hay bimbi gooto allahu jalla wa ala imminaali malaikajo wi'i jonnemo facture ko o foofi henndu anndum ko yo yoɓɓu ɗum kono yeru koko o nawni kundumum newno o naati e oɗo laftane ɓeeɗo kañum landike mo yo o yoɓu henndu ko woni foofude kon si tawi hawri allahu jalla wa ala wi'unomo kanko yo yoɓu ɗum ko honto o ittayno ɗum o wi ko ɗum ɗo wullinimo kanko ko ɗum ɗo woni ko wullini ko wana noon a ɗetta ɗiɗo ñaameteeji ñaamaɗi haa gasa si allahu tabaraka wa taala hino yiɗi bi mana simo muuyi kanko allah o okkorte ñaameteeji ɗi ñaama haa gasa o jaggaɗi kadi ka reeduma taaɗi yaltata ɗum kadi ko tana molanaɗo gooto e lamɓe yaltiduno ñande goo e karmokojo wiyeteeɗo ibnu sammak rahimahullah ɓe yaadi haa e laawol lanɗo on ɗon ɗa moƴƴa lanɗo marnoɗo laamu janndugu lanɗo on ɗon ɗa ɗon ka tiiɗuka o fewti imam ibnu sammak o wi yabna sammaki iltamis li kuban min alma'i o wi iltamis li kuban min alma'i o wi ko ayo ibnu sammak mi faalaya ɗaɓɓanoyan taasiwu ndiyan ko waɗi miɗon ɗama moƴƴa karmo kojo on ɗaɓɓanoye lanɗo on taasiwu ndiyan o addi o jonni ku lanɗo on ko pellet mo renti fewdo on sa e lanɗo on no wembi ko wiyeteɗon ka o fewti lanɗo on o wi ya sayidi as'aluka billahi jalla wa ala qabla an tashraba law muni'ta hadha alkuba fadi kam tashtarihi mi landoma sabu allahu ko atti a yarde si allahu tabaraka wa ta'ala o wanno ɓeɓe mi yehi ɗo fitoragol ɓe ɗanɗo ndiyam ɓe inni wonde ko be sooda ɗanɗo ndiyam ene ko jelu jonnaynoɗa fiya soodu ɗan lamno wi ashtarihi bi nisfi mulki ashtarihi bi nisfi mulki o wi mi fecca e laamu angum fecce ɗiɗi mi ɗetta feccere wotere mi jonna on jonnuɗoma ndiyam ɗan o laamo ɗum ɗon fiyo mi heɓu taasiwu ndiyam o wi lanɗo on as'aluka billahi ya sayyidi qabla an tashraba law sharibta hadha alma wa hubisa fi batnika fadi kam tashtari ikhraja si tawi a yari kadi ɗan ɗo ndiyan a soodiri feccere laamu maɗa ngun a heɓi taasiwu tew ndiyan a yari aɗon ɗitti few joni noon ɓa ko pelleti hiɗa anndi ɓanndu maɗa ndun ha tonjinayi ɗan ɗum fof ko be goɗɗa heɓo e majja yaltay ɗan joni ɗum ɗon sokike ka nder reedu maɗa ɗon sokama innama ko be yoɓa fiyo ɗan ɗo yaltine ko jelu jonnata ɗan ɗo yaltine lanɗo wi ashtarihi bi nisfihi l akhar mi ɗettay feccere laamu alluttungu ngu mi joɓa ɗum ɗon fiyo ɗan ɗo ndiyan duwaɗa yaltude e ɓanndu anndu yaltu karmo kojo on fewtimo o maaki ishrab hanna aka allah fa uffil li mulkin la yusawi sharbata ma'in o wi yaru yo allahu tabaraka wa taala ɗon ɗintine o wi woodi wislaamu aduna ngu tawata ngu fotata hay ko wi'ete yeru surɓande ndiyam enen hannde a maɗɗotoɗo ñaamete ta golle maɗa e makko fof ko a ɗetti a maƴƴike a ƴakki ha gasi nder ton on ko allahu azza wa jalla woni sendidirde o newinanama kadi ko duwa yaltude kon ko tata moƴƴana ɓanndu maɗa ndu yaha yaltina yara ndiyan ɗo yara jiiji yara jaramji sertuɗi an oɗo neɗɗo ɗum naata ka ɓanndu maɗa allahu jalla wa ala waɗa teral kala henndo ko ngal mari haaju kon e ɗum ɗon ko lutti kon tawi moƴƴana ɓanndu maɗa ndun o newinanama kadi yaha hibboya ɗum ɗum ko pellet no gasa goto kala e meɗen yi'i neɗɗo mo tawata ko nawniraɗo kalugol bawle neɗɗo mo tawata ko nawniraɗo kalugol bawle tawa kanko neɗɗon o yi pellet nokku ka bawle ɗe wonata ɗon heewi himo hatonñini yawgol hibboya ɗum kono laawol ngol faaɗingol uddi oɗo neɗɗo muusendi ko o naɓata kon ko kanko e allahu tabaraka wa taala tun andi ittiri muɗum tawa noon an oɗo neɗɗo allahu jalla wa ala no waɗanma ko jantiɗen ɗo fof ka gurdan aduna ɗo an hiɗa ɗo tawa ala ko waɗa
siwana ko iblisu alayhi la'ana woni almami ma ala ko waɗa siwana ko allahu wi ko waɗe ko ɗum salida ala ko waɗa siwana ko allahu wi kon acce ko ɗum wonɗa wadde ala ko waɗa siwana dogugol juulirɗe ɗen ala ko waɗa siwana ya wonu e ɗan ɗo gurdam ma allahu no addamma deftere wakkiloɗa wuura ha maaya tawoyamo kanko allahu tabaraka wa taala tawa nde a wawata nde fontude janga tawoyamo kanko allahu tabaraka wa taala tawa nde a firali nde a anda ko honɗum o wowli e mayre ka aduna ɗo noon kala addanɗoma lettre haysi tawi ko e haala ka tawata anda hay hurufaje muɗum nden a jinday ha heɓa neɗɗo mo tawata ko wawuɗo ɗen ɗon hurufaje jonnamo o janganama o lettere ɗon o firanamamo kono ndeɗo qur'anare allahu jalla wa ala an a julɗo a jibinano e nder islam ɓura ha maaya taw hay fontugol ndeɗo inna oɗo aya koni jangirte a wawata tawan ndeɗo e hoore muɗum si jangama a anda ko honɗin joomi ma tabaraka wa taala wi'i nder ton enen noon an mi landoma ɓa pelletɗa felliti ko be hewtitaka makko kanko jalla wa ala ñande o landima ko honno wondirnoɗa e qur'anare ande wiyamo honnu a ala dogirde hayino ko honnu jaaboytoɗamo kanko allahu jalla wa ala landiti ɗum hoorema e sonno wuura e ɗan ɗon gurdan wona ɗo kadi yeru dumunne gurdan ɗan tawata enen hiɗen kontiɗan ko gurdan juutuɗan gurdan ɗan tawata eɗen hiɗen kontiɗan ala ko ala e majjam gurdan ɗan tawata enen hiɗen kontiɗan ko gurdan ɗan tata ko molanaɗan marɗan qiima tawi haqiqatan allahu taguɗo ɗan on kanko himo andi ɗan ɓuri en kanko o sifanike en ɗan ɗon gurdan ko honno ɗan way goo sifa ko o sifani en ɗan kon sammaha allahu tabaraka wa taala bidduniya limaha liqillatiha allahu tabaraka wa taala inni ɗan ɗo gurdan wonde ko gurdan ɗan tawata ko adduniya sabu fanɗugol majjan on e sabu tippittagol majjan heɓugol majjan valeur mo tawata ko valeur tippiɗo qima joltuɗo ko ɗum addi ha kanko allahu jalla wa ala o wiɗan ɗo gurdan aduna adduniya kanko allahu tagiɗam ɗan ɗo ɗan enen ɗettuɗen sikkuɗen ko gurdan ɗan tawata ko haɗo arɗen annabi nuhu alayhi salam ɓeɗo wuuri e ɗan ɗo gurdan duuɓi temeɗɗe 950 timmuɗi allahu wi walaqad arsalna nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi e ɗan gurdan aduna ɗo duuɓi temeɗɗe 950 imam ahmad bun hambalin rahimahullahu ɓe maaki ka deftere maɓɓe wiyetende kitabu zuhud ɓe filli wonde annabi nuhu alayhi salamu ɓe landano ñande goo ya nuh kayfa wajadta dunya ko ayyo nuhu a wuuri e ɗan ɗo gurdan aduna temeɗɗe 950 duuɓi ko honno an taskorɗa ɗan gurdan aduna ko honno yiruɗaɗa annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ma wajadtu dunya illa ka baytin lahu babani tadkhulu min babin wa takhruju min babin akhar annabi nuhu alayhi salatu wassalam wuruɓe wa o dumunne mo jantiɗen ɗo ɓaɓe landama honno ɓe tawri aduna ɓe maki min ko mi yi aduna ko suudu marndu dambuɗe ɗiɗi tadkhulu min babin natira dambugal goo ɗum woni sanga nde jibinaɗa naata e ngal dambugal ɗon ta jooɗaki kadi seppaka nder suudu tongiɗa seppude yaha takhruju min babin akhar yaltiroya kadi nduya suudu ngala dambugal ɗimmal e dambude suudu ndun ɗum woni ñande mayɗa ɓe maki kamɓe yeru ko neɗɗo on seppata ɗon hakkunde ɗeɗo dambuɗe ɗiɗi ko ɗum woni yeru gurdam makko ɗan gila ñande o jibina ha ñande o maayi kamɓe noon annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓe waɗi wa oɗo dumunne temeɗɗe 950 duuɓi ka hoore leydi ɗo kamɓe ɓe maaki ko ni ɓe yiri oɗo aduna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe hoore maɓɓe ɓe sifani hen ko honno ɓe jogitori oɗo aduna sen naari moƴƴa ono ardi noon ka hadis abdillahi ibne mas'udi radiallahu anhu
ɓe maaki wonne ñande go men arno men taynelaɗon alayhi salatu wassalamu no waali e hoore gatal ɓa men hewti ɓe immi ɓe tooli kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam mi yi'i batte gatal ngal ko waɗi kon ka gaɓɓuɗe maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam min daari ɗum ɗo min tawi no yurmi on saati mi wiɓe ya rasulallahi law ittakhadna laka wita'a e ko onon yo nelaɓe allahu onon e teddude modi haranum on jaɓayno min daɓɓana on daɗɗudi ɗaatundi daɗɗudi ndi tawata o waaloto e mayri tawa hiɗon fowti harano ɗaatani on ner nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko honɗum ɓe jaabi ɓeɗo sahabaɓe ɓe maaki maali wali duniya ma ana fi dunya illa ka rakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha ɓe maaki heyi min ko honɗum mi mari ko mi ɗetta e o aduna honɗum ɓe maaki o aduna kadi ko honɗum mari ko ɗetta e am min ko honɗum mi mari ko mi ɗetta e oɗon aduna ko honɗum aduna mari ko ɗetta e am ɓe maaki ma ana fi dunya min mi wona e nanɗo gurdan aduna illa ka rakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha si wona neɗɗo mo tawata ko wonɗo e setade kanko neɗɗo mo iwi e saare mo fokkiti saare ma himo iwi e leydi himo fokkiti e leydi ono waɗɗi noon mbaɗɗateri o ara ha e nokku tawa o ronki o hayno ɗon leggal marngal ɗowdi o jooɗo ka ley leggal ɗon o fowto yeru dumunne himo andi pellet mo mari sagara yaateɗo kadi on saati o immo kadi o yaha yeru ko oɗo waɗi kon e leygal ɗo leggal min ko noon mi jogitoriɗam ɗo gurnan aduna ko waɗi miɗo andi mi feƴƴay woni miɗo andi wana ɗo woni hoɗunde anden kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam hino kamɓe no ɓe makiri oɗo aduna no woniranim ko sifa ɗum ɓe makanno abdoullahi ibne umar radiallahu anhuma kañum abdoullahi ibne umar radiallahu anhuma oɗo hadise arɗo ka sahihu lboukhari ibne umar ɓe maki akhada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama bimankibi faqala kun fi dunya ka annaka garibun aw abiri sabili ɓe maki ko ayo abdoullahi ibne umar miɗo wasiyoma wonir ka aduna ɗo wasi tawi hawri ko a neɗɗo iwɗo e saare goo ari e saare goo hiɗa ari ko a koɗo ko a neɗɗo fokkituɗo ɗe gandi koɗu ka islamu ko balɗe tati si juuti ha bi mana jogitorɗan ɗo gurdan aduna wa a arɗo ɗo waɗugol balɗe tati yeeso ɗum feƴƴa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanimo kadi ko ɓuri ɗum fannude ɓe maki bal abiri sabili aw abiri sabilin aw on ɗon ko bi mana bal wuren wonir ka aduna ɗo wa neɗɗo taƴowo laawol mana muɗum an oɗo neɗɗo hiɗa yiwi e saare ɗa fokkiti e saare ara e cawngo hiɗa feƴƴude e makkum wano feƴƴirta e kunɗon cawn noon tawa a jooɗaki e makkum few no yarata ɗon noon waɗir noon gurdam maɗa aduna yanko janɗo misal muɗum neɗɗo mo tawata ko iwɗo wona ɗetten iwruɗo bamako mo fokkiti yawgol sigiri ka saare no kanko on neɗɗo o feƴƴirta e ndeɗo saare moɗon tombo ko ɗo nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki jogitor noon ɗam ɗon gurdan aduna ko waɗi noon hiɗa andi ko a fokkituɗo ene on wonɗo feƴƴude ɗum kanko ko jogiti ɗon kon fof o sooda ɗum ñameteɗo ko jogiti ɗon kon fof o ɗaɓɓay ɗum leydi ko darna ɗo ko jogiti ɗon kon fof o accay ɗum ɗo e nde saare ɗo ka kanko neɗɗo o udditoye bagage ji makko ɗi wonde o hewtoye kam fokkiti ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wasiyori ni abdoullahi ibne umar ɗum holli wonde e ɗan ɗo gurdan aduna goɗɗo innatama a ñamata ko weeli e majja goɗɗo innatama ɓornotako ko laaɓa ma a yarata ko weeli ma a hoɗata ka laaɓa ma waɗɗotako ko laaɓa madama koko tawata koko yaadi e sharia dina ka wona ko harmi sharia on ton a naalima ko woni wata ɗin piiji ɗon ɗi fawe ha yejjitana lahara maɗa on tawa ko aduna o wonɗa yanganade ko si programme ji ma aduna yankoji ɗin gayni timmude si ndaara noon ene lahara on kadi ko honɗum e on ɗum mi watta na noon gerdete wona noon an oɗo neɗɗo watta ko waɗi oɗo aduna ko aduna mo tawata andu na an atti arde ɗo woɓɓe arino ɗo ɓe geri ko ɓe geri ɓe heɓali ko ɓe faala kon fof
ɓe geri ko ɓe geri ɗo ɓe heɓali ko ɓe faala kon fuu an kadi e hoore ma a naɓay woni ha e sa'a tawa hay joni ɗa luttidi e programme ji ɗi eɓɓuɗa hiɗa luttiri piiji goɗi himmanɗa ɗi faalaɗa tawa hendota ko ɗi mayde ara wippoma yaha oɗum waɗi si joomi mi wiya ayyuha nnasu inna wa'ada allahi haqqun fala tagurrannakum alhayatu dunya wala yagurrannakum billahi algharur allahu jalla wa ala wi hey ko ono yimɓe ande dey fodore joomi moɗon nden ko nde goonga ko o wi on kon o luttata e o aduna ko goonga ko wi on kon si on maayi o immintinayi on kanko Allah goto kala e moɗo yoɓe joddi golle muɗum ɗe wata on waɗu ɗum e ɗiɗi ko haqiqa mo tawata ko selluɗo kin allahu wi awa fala tagurrannakum alhayatu dunya ɗan ɗo gurdan aduna ɗa yiwɗon ɗo onon sikkuɗon ɗan no mawni wata ɗan ɗaynu on wata ɗan hodu on ko ɗum allahu wi wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur o wi aduna wonali si wona dakammewel ɗaynay kel a darnay ɗo kuɓeje molanade waɗa karo nder e ɓawa joɗɗina climatiseur naada bibliothèque ji jani naada armoire ji jani naada danɗe ɗe tata ko molanade e buutuji muɗum ɗatuɗi weƴƴita moket ji hewɗi sooda coñci ɗi tawata ko ɗuɗuɗi an oɗo neɗɗo ɗaɓɓa otoyi molanagi satta piriwi ɗaɓɓa sonnaɓe ɗuɗuɓe ñande mayɗa tawa a yaltidata e oɗo aduna si wona kasange e hottollo ko ɗum marɗa ko iwda e oɗo aduna hadihi lhayatu dunya mata'ul ghurur ɗam ɗo gurdan aduna ko dakamme mo tawata ko ɗaynowo ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala kanko ɗum ala qima tiɗuɗo ka makko nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki لو كانت الدنيا تعدل عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء بما كده غوردان ادuna da wonden e dogande do folotiren e munu mo kala wiya kaari ɓurata lan heɓude hunde kaari ka aduna ɗo ɓe maaki si tawi ɗan ɗo gurdan aduna ka allahu tabaraka wa taala hiɗan marno valeur ko wawata fotude e gabitawwol sonsoliwi kanko allahu tabaraka wa taala okkortano kefeero ɗo yara ndiyam haranu aduna on no teddirno ka makko kanko allahu no tiiɗiri ka makko wono gabitawwol sonsoliwi allahu tabaraka wa taala o okkortano ɗo kefeero yeru surɓande wotere ndiyam ndaaren heferaɓe hande ko woni wadde e nemaji eɗan gurdan aduna ko ɓe woni e ñamude ko ɓe woni e ɓornade ko ɓe woni e waɗɗade ka ɓe hoɗi e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji so yiɓeɗo heeɓi waɗum ɗo fof ko sabu tawde oɗon aduna qima makko on tiiɗaka allah allahu wi si aduna on qima makko on valeur makko on no fotayno e nelaɗo on maaki si ɗum ɗon no fotayno wa gabi tawwol sonsoliwi ka allah allahu tabaraka wa taala o kortano ɗo kefeero yara hay surɓande ndiyam ono enen hannde folotiral ngal fof ko ɗum ɗo kaari o darni nokkel kaari e nokkel kaari e nokkel kaari o ɓuratala kaari o soodi hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari o ɓuratala ene an hiɗa sikkude an e kaari hiɗa felliti allahu jalla wa ala windu artikaji moɗon ɗin o fonni ɗi fo pelleta fellita ɗum joni noon si tawi on monɗa eɓɓade allahu no windani mo artike ɓuuri ko windan maako a hilni gurdam maɗa ɗan fof e eɓɓagol on ɗon a perdi a eɓɓoto e makko ko eɓɓiɗa a hewtotakomo ko waɗi mo kala mon no windana yeru artike muɗum sina ɗum ibnu adama ko wiyata oɗo kaarijo o ɓuratala modi ko ka dina allah ko ɗum allahu wi sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha السماوات والأرض أعدت للمتقين وي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وي فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون mana munum si tawi an e goɗɗo on poɗodire wi'ugol kaari ɓuratala yiɗede ka allahu jalla wa ala poɗodire wi'ugol kaari ɓuroy talan heɓoyde teddungal ka aljanna poɗodire wi'ugol kaari ɓuratala wonde yiɗaɗo ka allahu tabaraka wa taala assahabatu hakada kanu sahabaɓen kamɓe ko ni ɓe wawno nelaɗon alayhi salatu wassalam si lambine ko goɗɗum mo kala e maɓɓe adden
ndaren hakkunde Aboubacry e Umar radiyallahu anhuma nde nelaɗo alayhi salatu wassalam landinoɓe islamu ha to jini e jawle maɓɓe ɗen Aboubacrin as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe moɓoyi kala jawdi ko ɓe jogiti ɓe wi hay negese maɓɓe on ka sonnaɓe ɓen sagginta ɗon Aboubacry moɓuno addi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe fecci jawdi maɓɓe nin pecce ɗiɗi ɓe detti feccere wotere ɓe addi kamɓe Umar tawi ɓe andi ɗon hiɓe tañƴini ala ɓurɗo ɓe addude nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ya Ababacrin ماذا تركت لأهلك أبو بكر كهندون أجنا بنغور مادن أبو بكر بماك تركت لهم الله ورسوله مي أجني بتون روغل الله تبارك وتعالى يدفتغل نلادو صلى الله عليه وآله وسلم سيبه ودي دونو الله جل وعلا يبتابك ودي أرسكاجي مقبلين كوي جونغو مكوي Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe landa kamɓe kadi ɓe maaki mi feccu jawdi andi feccere mi accani ɓe feccere mi addi feccere ɗo Omar ɓa ɓe ndaari Aboubacrin ko waɗi kon ɓe maaki wonne ma sabaktu Ababacrin walla ya Ababacrin ma sabaktuka yawman illa sabaktani ɓe maaki wonne Aboubacrin an ha hande min mi arali fiyen folotir e rewgol Allahu tabaraka wa taala mi wawi eɓɓade e maɗa ko pellet ka yawɗe womi tawa e hiɗa ɓurinmi heno ɓeɗon ko wonno suno maɓɓe gonko suno gonko ni wonir are Abdourahmane bun Auf radiyallahu anhu ɓeɗo no jeeya e ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu makuno fi muɗum Abdourahmane bun Aufin fil janna بماكي عبد الرحمن بن عوف كو الجنة ياتا بيجيها من العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف نمرنو جودي مؤيا ينغو بجودي كم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بجودي كهاغا في تبي بهورونو ببننا كو بهون تورتاكون ببننا ما كو بهون تورتاكون بنداري دي نيامتيجي بفسي gondi maɓɓe ɗin hibbi kamɓe Abdourahmane bun Auf ɓe landa ko honɗum festini ɓe maaki ko ɓe anditi ko ñalande Uhud nden ñanden sahabajo goto no shahindina sahabajo maketeɗo Mus'ab ibnu Umayr ɓe maaki oɗo Mus'ab ibnu Umayr ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa fewdo nelaɗon alayhi salatu wassalamu nela Mus'ab ibnu Umayr ko payku wonno tawi biro maɓɓe no jeeya e sonnaɓe ɓurnoɓe marde jawdi Makka tawi kadi Mus'ab ibn Umayr no jeeya kadi eɓe tawata biro muɗum no toppiti bi mana ɓuraɓe toppitede ɓen e paykoy koye Makka ono kamɓe Mus'ab ibn Umayr ɓe yi nelaɗo alayhi salatu wassalamu addi gonga ɓe jaɓi biro maɓɓe wi Mus'ab si tawi a jokki ko Muhammad alayhi salatu wassalamu addi komi taƴƴay kala komi waɗantama kamɓe Mus'ab ibn Umayr ɓe maaki gase ɓe wakkili jokkugol nelaɗo alayhi salatu wassalam biro maɓɓe tertori ɓe ni kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jeeya ɓe nelaɗon atti imminde ɓe yawgol Madina noddoya faade e kaɗo dina ɓe noddoyi kadi faade e kaɗo dina nelaɗo alayhi salatu wassalamu heeɓi hande kadi ko wernaɓe Madina awwalu safirin fil islami ko Mus'ab ibn Umayr ɓe maaki kamɓe Abdourahmane bun Auf oɗo e wawde ni oɗo ñande o shahindina tawi ko o waraɗo kadi fi sabilillah o waraka de fimo jiwgande biro makko o waraka fimo jiwgande baabe makko o waraka fimo jiwgande leñol makko o waraka fimo yeyi ɗaɓɓugol jawdi ko o warira tawi ko naɓimo ko litakuna kalimatullahi hiya al uliya kañum Mus'ab ibn Umayr ɓaɓe shahindinama ha gasi on saati conci maɓɓe nin tawi ko ɗum ɗon woni ko waɗete kasange maɓɓe on tawi noon ɗum ɗon ko hunde nde tawata nde suddata ɓanndu maɓɓe ndu fof si tawi hawri hoore nden suddama teppe ɗe yalta si teppe ɗen pooɗitama hedde majje ɗe suddama hoore nde yalta oɗo sahabajo tertorɗo ni bi maana ko biro makko jaɓuno pop e jogitare o jaɓi kaɗo diina o maayi tawi kasange makko on ko lellitirte ko kaaki
Abdurrahman bun Auf ɓe maaki wonde no gasa hara min oɗo arsike ko Allahu yanyaninmi ka aduna ɗo haray ko moƴƴiɗi mi woni gollude ɗin hollan jonnitude ɗo hara mi ala goɗɗum laakara ɓe maaki ɓe huli hata taw ko kamɓe Allahu wi azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna adaba al-huni ɓe maaki wonde ko ɗum maafine eɗan haray watte yili e ɗan ɗo gurnan aduna woni yimɓe ɓe tawata ko pelletu gurnan aduna ɗan ɗaynata en ha yedden joomi meɗen sifa ko sukaɓe heewɓe jogiti hande kamɓe e sagatalaku maɓɓe ngun ɓe ndaara ɗum ɗon ko jogitagol ƴiiƴan ɗan tawata ko hecci ɗuɗan ko beeɗan diwa qa'idaji ɗi tata ko bonɗi qawa'idun shaytaniya qa'idaji sheytane yankoji innugol sa fijali ka wonɗa ɗon paykun a fijoye ka wonɗa ɗon mawɗo hadihi talbisatun shaytaniya ɗum ɗo ko jiɓanɗe ɗe tawata ko jiɓanɗe sheytane yankoje ni bal neɗɗo kala ko wonɗa suka e muɗum koye ɗum wurata e muɗum galiban ko waɗi ɓe wiyay man shaba ala shay'in shabba alayhi wa man shabba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi ko heewi kon neɗɗo ko o woni suka e muɗum kon koye ɗum o furɗata ko o furɗi e muɗum kon koye ɗum o mayata ko o maayi e muɗum kon koye ɗum o immitoyto hara islam e hoore muɗum no hatton jini e sifa ma an oɗo suka anda noon si a darike yeru ko wawɗa darade kon allahu no waɗi darotoɓe fi oɗo islam si a salike kadi darade no waɗi darantoɓe ɗum allahu wi fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bi kafirin si tawi hono sukaɓe moɗon ɓen ɓe salike wallude islam allahu jalla wa ala wi kanko himo jonni ɗum woɓɓe goo ɓen no wakkilani fi ɗum hattirde wakkilagol laare gilay zaman nelaɗon alayhi salatu wassalam ko sukaɓe ɓuri naɓude kaaɗo diina ten ndaari nde qur'anare nde yiyeten no mooɓa hande eɗen jogiti ɗo ko golle suka ni zayd ibne sabit radiallahu anhu ko suka wonno wona mawɗo wonno wona ƴaƴƴarmajo wonno sakko inne o woni mawɗo abdullah ibne abbas radiallahu anhuma ko suka wonno nde nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴinayno tawi ibnu abbasin timminali duuɓi 15 ɓe inni abdoullahi ibne abbasin fillani en hadisaje ɗe ɓe itti e nelaɗon hadisaje wulure kañum e 650 pay kunkun heɓali duuɓi 15 o wawi fillade hadisaje 1660 hadis o heɓali 15 anas bun malikin radiallahu anhu fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam seeni madina hari anas bun malik ko duuɓi 4 mari nelaɗo on waɗi madina duuɓi 10 fewno ɓe feƴƴinayno tawi anas bun malikin timminali duuɓi 15 duuɓi 14 ɓe marno anas bun malikin fillani en hadisaje guluji 2 e 650 woɓɓe wi terlen guluji 2 662 2682 hadis mo tawata ko paykon kun heɓali 15 ans ko 14 ans o marno fewndo nelaɗo on feƴƴinay yumma mene aishata radiallahu anha nelaɗo ko feƴƴinayno hari ɓe heɓali duuɓi 9 kono ɓe filli hadisaje dolle guluji 2 e 110 kamɓe yumma mene aicha ko ɓe filli mo heɓali duuɓi 9 an noon si a ndaari a heɓi 95 walla a heɓi 30 ma a fawi e dow ɗum ɗon an kadi koɗe jelu woni ko marɗa an oɗo neɗɗanke ka nder haqqille maɗa ko hadisaje jelu e hadisaje nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam annduɗa fi muɗum ɓeɗo fof ko sukaɓe wonnoɓe yangani kadina abou hurayrata radiallahu anhu ko kamɓe ɓuuri marde kaawe e dendagal ɓeɗo fuu waɗi abou hurayrata radiallahu anhu ko neɗɗo mo tawata ko silmunoɗo hitande 7 hijriya amu haybara ɓawti ɗum nelaɗo on alayhi salatu wassalam ko terlen duuɓi 3 ha 4 ɓe wuuriti siɓe feƴƴin abou hurayra ko wondi e nelaɗon kon fo alayhi salatu wassalamu timmali duuɓi 5 kamɓe abou hurayrata radiallahu anhu ɓe filli dolle hadis sen ɗetti sahihu lboukhari sahihu muslim sunan abi daoud sunanu tirmidi sunan ibni maja sunanu nasa'i ɗeɗo wiyeteɗe kutubu 6
ɓe wi hadisaje ko Abu Hurayra filli nder ton kon ko hadisaje guluji 9 e temeɗɗe 3 e capanɗe 74 c'est 1374 hadis mo tata ko wuuridi e nelaɗo on timmali duuɓi 5 angila heɓaɗa ka islamu ha hande ko duuɓi 7 waɗɗa ɓe wiilanaɗen noon to woni defte hadis o se watti musnad imam ahmadu e watti kadhalika muwatta maliki on e watti sunanu darami on e ɗeɗo 6 woni 9 Abu Hurayra no mari nder ton hadisaje guluji 9 e ko fawi guluji 9 neɗɗo mo tawata o wondali e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓuri duuɓi 4 angila helli faɗa heɓi duuɓi jelu ko hadisaje jelu janguɗa hara ko ɗe wawuɗa firde ko hadisaje jelu hunjiɗa ko ayaje qur'ana jelu wawuɗa jangude ko ayaje qur'ana jelu hunjiɗa ko ayaje qur'ana jelu woni ko anduɗa firo muɗum si tawi an a ɗetti sagata laku maɗa ngu ana mbiɗum e wallugol iblisu alayhi lana allahu tabaraka wa taala no waɗi sukaɓe ɓe tawata ko gayneɓe fi kaɗo dina makko anda tum noon si a moƴƴini ko hoorema moƴƴinanɗa si a bonni ko hoorema bonnanɗa allahu wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha kala fewuɗo ko hoore makko o fewani na goɗɗo go kala ɓoyliɗo kadi ko hoore muɗum ɓoylani o wi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha si on moƴƴini ko hoore mum moƴƴinan ɗum si on bonni ko hoore mum bonnan ɗum kanko allahu tabaraka wa taala o wi en man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha kala golluɗo ko moƴƴi ko hoore makko kanko o waɗani kala bonnuɗo kadi ko hoore makko waɗani laha ma kasabat wa alayha maktasabat ko golluɗa kon ko moƴƴi no wodanma kala ko faggitiɗa ko boni kadi na goɗɗo go waɗanɗa ko an oɗo watti jomum mi wi ya ayyuha nnasu innama baghiyukum ala anfusikum hey ko ono yimɓe si on bewi bewre moɗon nden ko hoore mon artata si tawi a woni yarowo beere a sikki ko goɗɗo wonɗa ittade mone a woni shirkowo a sikki ko goɗɗo wonɗa ittade mone a woni yuppowo tuuba a sikki ko goɗɗo wonɗa ittade mone a woni waɗowo jolokowol ka dande ma a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde a woni waɗowo zina a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde a woni heɗotoɗo musique a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde a woni fiimo cigarette e fiimowo dorogu a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde allahu wi bewre maɗa nden koye hoorema woni ko nde arta e hoorema sa golli ko moƴƴi a gollani hoorema sa salike kadi ko hoorema woni ko fawɗa eɗan haray koyen andu wonde ɗanɗo gurdan aduna koye wattu ile majjam jon noon an neɗɗon a wuura e ɗanɗo yeru dumunde happaɗo ɗum kadi si ɗan gurdam maɗo juuti ko ɗan juuti wo ko ɗan juuti ko pellete hiɗa habbi hunde wotere nde tawata la yahtalifu fihi mu'minun wa kafiru nden ɗon hunde julɗo e keefeero gomɗinɗo e keefeero luutodira fi mayre innahu lmaut ko ɗon nde ɗo mayde julɗo no gomɗini mayde no woodi keefeero no gomɗini mayde no woodi ɗum ɗo a heɓata goɗɗo innowo ma wonde o kanko o maayata tagaɗo ko haqqille makko ɗen koɗe sotti wo koɗe sotti koɗe sotti wo koɗe sotti ko haqqille makko ɗen dirti wo koɗe dirti ko yimɓe innata mo feeti wo mo feeti si o innima o watte hunde kaari ko ɓuri tiiɗude ko kammantama kon ko ente mi warete kanko tigi haqqille ɗen e yaade kono mo tabintini mayde no woodi ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde pellital allahu jalla wa ala o waɗi nde ɗo mayde nde accata moƴƴo si nde accayno moƴƴo nelaɗo alayhi salatu wassalamu heddotono nde mayde accata bonɗo si nde accayno bonɗo fir'aunu alayhi la'ana heddotono nde ɗo mayde nde accata mawɗo si nde accayno mawɗo annabi nuhu alayhi salam ɓe heddotono nde mayde accata paykum si nde accayno fanɗuɗo duuɓi nde accayno boobo fuɗɗiɗo memminade ka nder rangawol biro makko tawa o yaltide bete e wonki kono ko jelo woni waɗanteɓe wonki kaɓe heɓiɗon lebbi 4 ka nder reedu biro maɓɓe nde ɓe heɓa lebbi 5 tawa ɓe maayi kadi nder ton
ɓe yalta tawa ɓe yaltidali e wonki ndeɗo mayde nde ndaarata fiiɗa mari nde ndaarata fii ko a baaso nde ndaarata fii hiɗa laba nde ndaarata fii hiɗa kaani ndeɗo mayde ko honɗum ndaarata ko lajal ngal happanaɗa ngal allahu wi wa li kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun o wi yimɓe kala yimɓe no mari ka ɓe happana si ɗum non hewti an neɗɗo a nennantake goɗɗum hay ko ɓuri e fanɗude a adintinantake kadi ko ɓuri e fanɗude ko waɗi si allahu wi walan yuakhira allahu nafsan ida jaa ajaluha kala wonki no kiway wono kiwayi si sa'a makki on hewti allahu tabaraka wa taala nennantake a anda ko honde tuma ɗum ɗo woni arde joni men ɓangini wonde ko ɓe maya kullu nafsin za'iqatul maut kanko allahu o wi kullu shay'in halikun illa wajha o wi kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami kanko allahu o wi wama ja'alna li rajulin min qablika al khulda afa in mitta fahumul khalidun o wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun ɗum ɗo fof kanko tabaraka wa taala ko hollugol ma wonde a maayay an oɗo neɗɗo ñande no mayɗa an oɗo ɓiɗɗo adam wona jantorɗen noon ka arande laawol ka tawi ɗon ɓengu ma no wullude walla moodi ma no wullude baaben ma e biro ma e siɓɓe maɗa e kawtal e yiɓɓe fof no wullude eto nden ñanden tawa a wona neɗɗo wonɗo wullude hoore maɗa eto an nden ñanden tawa hiɗa welti eto an nden ñanden tawa si fure ma on rondama ko yawi qaddimuni ardinelan tinninelan eto hattirde etagol tawa nden ñanden ko ni etoɗa an tawa ko malaikatur rahma woni ko jaɓɓoto oɗo ruhu maɗa tawa mo uuri ɓe sudda oɗo ruhu maɗa e nder kasange iwɗo ka aljanna uruɗo ɓe ƴawnama wonki maɗa ki ruhu maɗa on ko uuri kon malaikaɓe ɓen ɗum ɗo hewtaɓe ɓe dendagal maɓɓe ɓe du'anoma ɓe weltanoma etto tawa ko ni woni sande ñande haɗa wonali nde ñanden malakul mawti ara e nodda oɗo ruhu maɗa o salo kañum malakul mawti pooɗiramo sattende yaltinamo ta ko ruhu tunuɗo tawa ko ruhu saltiɗuɗo tawa ko ruhu soɓuɗo tawa ko ruhu luuɓuɗo tawa ko malaikaɓe ɓe andanɗa hoorema ko malaikaɓe lette woni ko jogiti bulle molanade ittade ka yiite hara ko ɗon woni ko ɓe cukkatta oɗo ruhu maɗa oɗo o luuɓa ɓeɗo malaikaɓe ɓe wowlama konguɗi bonɗi goto kala e maɓɓe huɗama kala ka hikkori eto nden ñanden hara ko a neɗɗo mo tata ko a neɗɗo moƴƴo ko waɗi ko nden ñande woni ko accata ɓawo ma ko yanganinoɗa e piiji aduna ko nden ñande woni ko hotata ka jomi maɗa tabaraka wa taala hay inde ma nden ñanden ka waaliɗa ɗon a nodditirtake inde maɗa ɗen ko waɗi ko ɓe innata ko ɓanne fure on fii ko ibrahima wiyeteɗa ɓe innata adde ibrahima ɗo fii ko ceerno kaari wiyeteɗa ɓe innata adde ceerno kaari ɗo nden ñanden a nanta ɓe inna adde alaji kaari adde général kaari ko ɓanne fure on ɗo konto fure on woni mo ka laftane konto fure on woni mo lootede konto fure on woni o gaynama heblede himo ka yeeso ka qibla juulirde awa haray sukaɓɓe yo ɓannan en fure on ɗo nden ñande ɓe innata ɓannane en kaari ko ɗum ɗon hollata wonde yawma idin tufariqu dunia nden ñanden a sertay woni e aduna a sertay woni e ɗan ɗon gurnan aduna joni noon iwgol maɗa ɗo a hootay woni e gurdal ngo no wiye alhayatul barzakhiya allahu jalla wa ala foduno en ɗum o wi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra o wi wallahu anbatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja o wi ko e ndi leydi o itti baabe men adama o tagi enen fof kadi ko e mayri woni ko o nattata en kanko allahu tabaraka wa taala tasko moƴƴa kaɗo ngayka ka natoyta e muɗum no wiye alqabr ngayka ka andanɗa hoore ma marɗo e miskino
lanɗo e laamaɗo dimo e jiyaɗo on fof moɗon koye ndi ɗo leydi woni ko wattinte ɗum nden ñanden yaltineɗa e étage molanaɗo marɗo ko mari kon fof yaltineɗa e coñci sattuɗi piri yaltineɗa e otoje molanaɗe an oɗo neɗɗanke waɗeɗa e kasangewu ko gandanɗa hoorema ko meterji seeɗaji fawaneɗa ɗon hottollo an oɗo neɗɗo addeɗa wallineɗa e kan gayka tawa hay a ajjintake e gayka kan hakke ko ka faaɗi kon ko be wallinireɗa beccal waloɗa ɗon si tawi hawri yimɓe ɓen dowgano innude yaasi on no wuli tawa an innugol yaasi on no wuli ɗum no woɗɗuma ko waɗi an hiɗa ukkede e ndin ɗon leydi goɗɗum ɗette fawe hoorema piɗe ɗe ma birkije ɗen gayne haa ko fawe hoorema yeeso ɗum noon kadi leydi ndi watte e hoorema an a wolta fi ko wuli nden ñande si tawi hawri ko ndiyam woni saajude tawa ko loope ɓe innata wonde waɗanen mo siman nder ton ɓe innata wonde weƴƴitanen mo nder ton an mo tawata har hay si tuundi memima hay si a ari tawi saffaji ɗin ɗi gayni hewude ka gate ko ka leydi woni a innayi a juulidata e coñci maɗa ɗin ka leydi ɗum ko ɓe habboɗa tawa an nden ñanden ko e nder loope woni ko wallinteɗa hara koye ɓe ñeɗu ndiyan ɗan haɗan ɗuyto ɓe wallinama e heeroɗe ɗo loope a anda fi hoorema a anda fi hoorema jon noon wona e ɗan ɗon gurdam wiyeteɗan alhayatul barzakhiya si tawiɗa moƴƴuno kaburu maɗa o yaññe o wonanama honɗum o wonanama ko wiyete ko rawbatun min riyadil janna weendu ndu tawata ko jeyandu e beeli aljanna dakmitoɗa e muɗum neminoɗa e muɗum fowtoɗa si a moƴƴano wontanama hufratun min hufarin naari gayka jiyaka e gayɗe yiite tawa ko an e lette ha ñande dargal ngal dari jon noon yimɓe ɓen aroya kadi e ɗan ɗon gurda wiyeteɗan alhayatul ukhrawiya ɗa yimɓe boy sikkiti fi muɗum ɓe sikki allahu immintintaɓe allahu azza wa jalla o wi wonde allahu alladi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh o wi kanko allahu woni fuɗɗuɗo tagu ngun o sincigu tawi ngu ala o immintinoyangu kadi kanko allahu immintingol tagu ngun ɓuri mo newanade eɗi hay tagugol ngu ko yimɓen sikki kon ko ɗum ɓuri sattude ko ɗum waɗi so wi wama khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida o wi tagugol on e immintingol on on fof no wanimo wa wonki wooti sabu honɗum innama amruhu ida arada shay'an e yaqula lahu kun fayakun ko ɗum neɗɗo yedduɗo ɗum ko neɗɗo mo tata fi makko no hawni allahu wiya walam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa ida huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim o wi e o neɗɗo yaali menen ko immorde toɓɓere maniyu men tagimo mo darade o piyana men mise o ɗefta bimana ƴiye wuɗude o muncita ɗe yeeso nelaɗo amen on o inna ko hombo woni ko wawi wurnitude ɗen tawi ko waɗi ɗum ko ubay ibnu khalafin woɓɓe wi ko abdoullah ibne ubay ibne khalaf ɓaɗelaɗo maaki alayhi salatu wassalam se maayi joni men immintino en o immi o yeehi ha ka berɗe o hoccoye ƴiyal neɗɗo mayɗo ko neeɓi o wari o muncitingal yeeso nelaɗon alayhi salatu wassalam o wi hiɗa wawi men innude si goɗɗo wa'ini o immintinoyte ko hombo wata mo immintinde allahu wi qul yuhyiha alladi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim innumo on sincuɗo ngal ƴiyal hari ngal woodaka ko on immintinta ngal ɗum waɗi so wi wa yaqulu l insanu a ida ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru l insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الله ينقل دارو إن من أنا زمي ماي مي هونde kare mi immintinnoyte joni mi wi hey o neɗɗo anditali menen mi woodi mo ari o ala o ɗum e feraɓɓe mbaɗarike e fewtinelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe inni wonne a ida kunna idaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum
فسينغضون إليك رؤوسهم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. الله تبارك وتعالى ويبدو هي فراب فوتين لانو أمنهم بوي أنا سمي وني يودو من منشتك من منتنا من وانتك دينغور نانكسان من وانت تاغو هسو الله وينلانو ما كامي سيدون فالا وني كاجي ما سيرو ماي ونون ko wiete ko njandi ko fellete Allah in mintina sa wolni be dun kadi be innete sime wayno ko mo mintintame qul alladhi fatarakum awwala marra wiube ko on tagudo on ka arande laawol o sinci on tawi o wodaka o wiibe dimbante koye mabbe den ka yeddugol be naawa ko honde tuma dum watta ma kamme asa an yakuna qariba. idan haray Allah tabaraka wa ta'ala o fodi en ko wiyete kon ummutal wonne o immintino yayi si tawi kanko Allah tabaraka wa ta'ala o immintini en hagasi kanko Allah jalla wa ala o jonnita goto kala e meeden joddi muɗum ngal ɗo ko ñallal ngal tawata ko ñallal hulɓiningal ñallal ngal tawata ko mawngal ñallal ngal tawata hay goto e meɗen luttatake o wi aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. nokku kala ka wonɗon e nanɗo gurdam aduna joomi moɗon tabaraka wa ta'ala o addoyay on si tawi hawri woɓɓe e moɗon ko mayɓe surraka leydi o addoyayɓe si tawi woɓɓe ko yiite sunniɓe o immintinoyɓe si tawi woɓɓe goo woni ko ndiya yooliɓe o immintinoyayɓe si tawi ko kulle ñaami ɓen tigi kadi walla ko e bombe je woni ko éclati ɓe munci Allah wi aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. waɗi so wi wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada menen men moɓoyay ɓe yimɓe fof men accata e maɓɓe hay e goto ko honno noon moɓiroyteɗa nden ñande elano maki alayhi salatu wassalam yuhsharu nnasu yawma alqiyamati hufatan uratan ghuralan buhma ɓe maki yimɓe ɓe moɓoyte yawma alqiyamati tawa hay goto e maɓɓe waɗa paɗal peer paɗe ko marnoɗa kon fof a acci ɗum aduna tawa goto e maɓɓe waɗa hay garawol conci ko marɗa kon fof a acci ɗum aduna tawa mo kala e maɓɓe ko taƴi e muɗum kon ko taƴano e muɗum kon no arti e makko tawa mo kala e maɓɓe ndeññanden ko o meldari o wonda hay e hunde. yumma aishata radiyallahu anha ɓe maki ko ono yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo daro ndeññanden himo laaɓi pos e inoɗa baabe makko e inoɗa isiraɓe makko e inoɗa bandiraɓe makko ɓe maki ndeññanden fiyake on no mawnani jama o kaɓe darindirta awraji allahu wi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughnihi goto kala e maɓɓe ndeññanden no mari ande nde tawata nden ɗon nde yonaymo kanko neɗɗankeno. oɗum waɗi sen daroyke joomi meɗen tabaraka wa taala o wiyay laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin on ari men hande wano men tagirno on noon ka arande laawol no yaltirɗon noon ka rangaji biro moɗon ko noon arduɗon men kadi ko waɗi a yaltunde ñande ari ala suudu a yaltunde ñande nga ɓornaki conci a yaltunde ñande nga waɗa paɗe a yaltunde ñande fus a ala ko noon kadi tawroytamo kanko Allah. Allahu jalla wa ala o wi wonde laqad ji'tumuna furada wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum on ari men hande mo kala e mon no laaɓi pos galleji ko men artikuno o fof on acci ɓaawo ko wona noon conji ko men artikuno on acci ɓaawo geseli ko men artikuno on acci ɓaawo kange e haalisi ko men artikuno o fof on acci ɗum ɓaawo on ari hande ko onon tu woni yeeso amen ɗo an oɗo ɓiɗɗo adama tas ko ngal ñallal anditangal yo ngal ɗo ñallal hulɓine yumma meɗen aishata radiyallahu anha ñande go ɓe miijitino fi ngal ñallal ha ɓe fesi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam daari aicha ɓe maaki ko honɗum wonma wullinde aicha yumma aicha ɓe maaki wallahi ko yawma alqiyamati mi anditi ko ɗum wolla wullinde kamɓe yumma meɗen aicha ɓe fewti nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki menen ɓengureji moɗon onon nelaɓe allahu ɓen yawma alqiyamati on andi to yay men nden ñanden tawa on nafay men eɗe ko nelaɗon alayhi salatu wassalam jaabino ko yumma aicha
ɓe maaki menen nelaaɓe annabaaɓe ɓen aro yeyi e alhaaliji tati nden ñande menen tigi men anditata hay e gooto sina hoore amen tawa e maapinaamen ɓenngu amen maapinaamen geɗaljo amen maapinaamen biro amen maapinaamen baaben amen ko hoore amen aanini men ko ɗum waɗi ko hadisu shafa'a hadis abi hurairata radiallahu anhu si jama on dari ke haaneeɓi ɓe moɓondiroyeɓe ara ɓe tawa adama alayhi salatu wassalam awwalul anbiya'i wa abul bashar ɓe inna hey adama men tampi men soñjike a yiyali ko men woni e mum kon accu jeejanamen allah yo o ar o ñaawa hakkunde tagore nde adama alayhi salamu ɓe maaka nafsi 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 ɓe maaka hey ko hoore am maapinin mi hannde fi hawwa maapinalan fi geɗal ɓe am ɓen hay gooto maapinalan kam mi woni ɗo hannde ko maapinimi ko simi daɗay min miɗo innano watta mi ñaamu leggal gootal ka aljanna mi ñaami ɓiɓɓe ngal leggal ɗulle allahu yafanino keɓe ɗum ɓe maaka nden ñande wonde ko ɗum ɗon maapininmi hannde an ko jelu ñaamuɗa ko harmi ko jelu ñaamuɗa ko allahu tabaraka wa taala haɗuma ñaamugol adama ɓe maaka wonde ko fi ngal ɗon leggal maapini ɓe kamɓe nden ñanden tele joomi men tigi wi wonde min yaafanino adama summa taba alayhi wa hada kamɓe adama ɓe maaka mi haynike joomi men hannde allahu tabaraka wa taala himo tikki tikkere nde tawatta ko atti hannde ko o halkuno ɗiya moftali fof tawi tikkere makko nden hewtali on degré ɗo hannde kadi si feƴƴi kanko allahu jalla wa ala o tikkatawa nden ɗon tikkere yahe ndaaro nuhu si kanko o suusa min mi suusata adama alayhi salam yimɓe ɓe yatawa annabi nuhu alayhi salam kamɓe annabi nuhu kadi ɓe maakira no adama maakiri noon ɓe holla kamɓe kadi no ɓe yiri noon allah tabaraka wa taala hannde ko hoore maɓɓe tum maapiniɓe fi geɗaljo maɓɓe maapinaɓe fi sonnajo maɓɓe maapinaɓe ɓe holla hiɓe okkano du'a jaabotoɗo ɓe tori hoore mofte maɓɓe ɗen ɓen halka ko ɗum maapiniɓe kamɓe annabi nuhu ɓe maaka yahe tawon on no ibrahim on ɗon ɓa ko jaatigui allahu no gasa kanko o suuse yimɓe ɓe gara tawa ibrahima alayhi salam annabi ibrahima watta ka ɓeeɗa watti ɗon ɓe maaka miɗo wowluno konnguɗi tati tawi alhaali majji on ka haqiqa e ko feeñi kon ka kene no luutodiri karmo koɓɓen ɓe maakile ɗum ɗon e hoore muɗum wiyatake fenande ko waɗi annabi ibrahima ko ɓe janti ɗon kon si a ndaari firo mum gon a tawa no yaadi ono annabi ibrahima ɓe maaki ko ɗin ɗon konnguɗi maapini ɓe nden ñande fi sarata aaninaɓe fi hajara aaninaɓe fi ismaila e fi ishaqa maapinaɓe nden ñande nafsuhu ko hoore maɓɓe maapini ɓe annabi ibrahim ɓe maaka yahe ka moussa jama on ara tawa annabi moussa ɓen kadi e hoore muɗum gantino miɗo tappuno qibtiyankejo neɗɗo keefeero misrayankejo tawi mi tewaki warugol mo o maayori e muɗum ko ɗum maapininmi min kadi hannde fi gooto maapinalan sina hoore yehe ka isa ndaaron si on ɗon suuse garaɓe ta annabi isa gantino ɓen kadi holla ko hoore maɓɓe maapinimi ɓe inna yahe ka mouhammad alayhi salatu wassalam si ɓe ari ɓe tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jantike nelaɗon maaka alayhi salatu wassalamu ana laha ana laha ana laha koko ɗaɓɓirɗon ɓe fof ɓe suusata wadde ko min allahu okki ɗum ko ɗum wiyete alshafa'atu l uzma ko ɗum innete bimana almaqamu lmahmud ko ɗum allahu wi asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe immoɓe sujjanoya allahu tabaraka wa taala kala arshi makko ɓe mantamo kanko allahu jalla wa ala ɓe coobamo kanko allahu subhanahu wa taala الله يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع ko ayi muhammad ɓantu hoore maɗa nden wowlu ko faalaɗa wowlude ko nananeɗa toro ko faalaɗa torade kon okkeɗa tefu kadi ɓe faalaɗa tefande ɓen tefineɗa nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe jeeja rabbu samawati wal ardi yo ar o ñaawa hakkunde tagore nden kono nelaɗon alayhi salatu wassalamu e nokkede ɗum ɗo ko ɓeeɗo makani yumma meɗen aicha no ara e nokkeli tati ɓe andita ta ɓe nguure maɓɓe ɗe ɓe maki sanga nde tawi ɗereli ɗin no jonnitede mo kala e meɗen ko golli kon ka winda ɗon e andi joomi men wi'i en
wa inna alaykum lahafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun o wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o wi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba neddo kala neddo nenyanden o wara o jonnite bindi golle ma no wodi jonnitirtebe nyam no wodi jonnitirtebe nano no wodi jonnitirtebe baaw Allahu jalla wa ala ko dum o jantani en fa amma man utiya kitabahu bi yamin o wi wa amma man utiya kitabahu bi shimali o wi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi bedo fu ko hettiro sengo nyamo woni ko malete fa huwa fi 'ishatin radiyatin jomi menen tabaraka wa ta'ala o wadi royeni nelaado o maki don non do yo mi andu siko nyamo mi hende royto ma do yo men andu siko nyamo ma nano ma ka bawo keti be ngandi tata sonnajo men be ngandi tata biddo men be ngandi tata bandirawa be maki hunde dimmere ne sanga de balance ji di wallina addo ye mo imada din e bondi mada din joddine non dare ko ondunge mudum pesata nelaado o maki sallallahu alayhi wa sallam do yo men andu si tawi ko moƴƴi amen ɗin jiccata tawi ko bonde ɗin ɗon kadi mapintamen hay e goto sina hoore amen ɓe maaki wonde sanga nde sirate on kadi ka lumbeteɗon ka jomi meɗen tabaraka wa taala waɗi oɗo sirat kolewal ngal tawata ko waalingal ka hoore yiite jahannam yiite ngen no fatude ley kolewal ngal tawata ko sewngal ndaren imam ibn al-musayyib ko be maaki fi sirate kon no gasa yimbe me yuruɓe meɗen no sikkude sirate ko kolewal ngal tawata ko yaajungal saïd ibn al-musayyib ɓe maaki ɓe tawata ko jeyaɓe min kibari tabi'in ɓe maaki mene yottike men immorde bi maana e sahabaɓe ɓen wondema kolewal sirate ngal no sewi ɓuri leeɓol ibnu adama no sewi ɓuri leeɓol maɗa ngol si a itti leeɓol ka hoore maɗa walla a itti leeɓol ka mbaykoji ma a ndaari ngol ɗon leeɓol no sembi ɓuri kolewal aafangal ngal ka hoore jahannam ɓe maaki ngal kolewal ɗon kadi e hoore muɗum no weli ɓuri kaafa ka tawata ko welnaka hattirde welugol ɗum ɗon no aafa ka hoore yite jahannama kala bibuji no sera mana muɗum ko wiyete barbele kon ɗum woni bulle ɗe tata ko janɗe ɗum no waɗa sera neɗɗanke kala neɗɗanke alamu feƴƴata ɗum alamu rewata ɗum allahu wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ttaqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya o wi ala e men mo tippata koye ngal ɗum ɗon noon wona ƴoyre ma dandatama ɗum wona ñeeñal ma dandatama ɗum allahu wi thumma nunajji ay ko menen dandata cheikh mouhammad bun salih al-uthaymin alayhi rahmatullahi ɓe maaki wonde madama en andi no nelaɗon alayhi salatu wassalam makirani en noon mo kala feƴƴiray ɗo yeru embere moƴƴi makko ɗin no woodi woɓɓe ɓe tawata argol maɓɓe ɗon ko wano maƴirta ni ko noon ɓe feƴƴirta woɓɓe aray tawa feƴƴugol maɓɓe ngol ɓe waywa hendu woɓɓe aray tawa ɓe yawiri wa puccu no dogirta hattirde dogugol woɓɓe yaray no tagaɗo dogirta woɓɓe seppay sakkitotoɗo feƴƴude on ɗon ko yo dirbo o fofo si o yehi seeɗa yiite ngen sunnamo seeɗa o yaha kadi seeɗa nge sunnamo seeɗa o yaha ha si o lumboyi o yeƴƴito o ndaara ngeɗo yiite ko woni fatude ley o daro inna alhamdulillahi alladi najjani mink alhamdulillahi alladi a'tani ma lam yu'ti ahadan min alalamina tawa pelleti yimɓe goo feƴƴino ɓen ha fayda ha yiite nge wiyete yi'aali ɓe kono kanko sabu ko yi'i ɗon kon o hayni ɗum woɓɓe goo no morto woɓɓe goo e hoore muɗum tippay koye ngal ngal tumɓe uggoyo tawa ko sabu bakkatuji ɗin cheikh usaymin ɓe maaki yawugol maɗa ngol ɗon e nennagol maɗa ngol ɗon pop ko yeru no yawirɗa noon jogitagol sharia allahu ka aduna ɗo e yeru no nennorɗa noon si tawi innama waɗugol tawi a yaway waɗude innama accugol a yaway accude ka sirate a tongotako si tawi noon innama waɗe a miijoto duuɓi taw ɗuuɗuɗi ko honno gerdata ɗum si innama acce a miijoto duuɓi hewɗi ko honno accirta
aɗa anndu ko woni tongoyde hoore ma ka hoore sirata nelaɗo maake alayhi salatu wassalam ɗiɗo nokkeeli tati ɓe annditata ɓengu